Cerai tua bajang jak mekejang astung kare iraga padelian. Mai barang membasa Bali, mai barang megeneng Bali. Beolak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo woo. Nyamo Bali, ane goyong di Bali. Cerai tua bajang jak mekejang astung kare iraga padelian. Mai barang membasa Bali, mai barang megeneng Bali. Beolak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame minum minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo woo. Mai barang megeneng Bali. Beolak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo
Namo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astun kara iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang mengeneng Bali. De'elak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. De'elak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Inggih hidedane sareng sami sanewangiang titiang, santukan sampun badut pandamaya galah, widya tula puniki sane mamurde maripurnayang jiwatman miwah angge sarira nganutin lontar jenana sidanta utawi studi kekinian kekawitin. Om Swastiastu. Pini Ajang Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali utawi sane ngangganin sane dahat mustika yang titiang. Narawakya miwah pengenter sane dahat kusumayang titiang. Pengayu bagya aturang titiang majeng ring ida sangya widiwasa, riantukan majantan wantah sangkaning pesuecan ida, mawinan titiang. Asapun ketaler ida dana sarang sami, Presiden nyarangin widyatula sajroning bulan basa Bali Provinsi Bali sane kaping kutus, warsa kalih tali 26 rahinane mangkin. Ida dana sarang sami, bulan basa Bali warsane puniki ngunggahang petitis, Atma Kerti, Udiana Purnaning Jiwa, sane mapiteges, bulan basa Bali, pinaket taman ngewangun jiwa sane paripurna. Bulan basa Bali puniki kemargia ngawit saking tanggal siki, kantos 21 Februari, warsa kalih tali 26. Ring bulan basa Bali puniki, kemargiang makudang-kudang parikrama. Sekadi mangkin, wenten widyatula, wenten wimbakara utawi lomba, utsawa utawi festival, krioloka utawi workshop, pagunaman pengawi Bali utawi diskusi sastra, reka aksara utawi pameran, mapelalianan sambil melajah utawi ruang belajar ramah anak, miwah penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama. Ide dane sarang sami, sedurung widyatula puniki kekawiten, jagi kerinin antuk nembangang lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 stansa. Ide dane lungsur titiang mangde ledang ngadeg.
Nguacan naskah Pancasila, nunas sering para pemilet, mangde nyarengin. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelanturang antuk ngaturang pengeras titi, inggih ngaturang pengeras titi kekawitin. Puput. Idedane durus mewali melinggih. Ratu Idedane sarang sami sanewang yang titiang. Selanturnya ini inggih punika ngiring sarang-sarang piarsa yang sembrama wacana saking Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sana ditepang puniki kaangganin oleh Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan. Antuk punika majeng ring Bapak Made Dana Tenaya galah katur inggih dirusang. Sedurunge tiyang ngatur-ngatur, urang tiyang ngaturang pangasungkara, Om Swastiastu. Sanewang yang titiang para narawakil, kentan tala dari pengantar Widya Tula ring raina puniki, sanewang yang titiang idedani sareng sami sampun ngerauhin Widya Tula ring tepangani puniki yang hormati yang banggakan dalam. Pinih rien ngiring ya iraga sarang sami ngaturang puja pengastuti ring ide sang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa karena seizin ari ragana ide betara sani melinggih heriki ring raina puniki tidak ngiring ide dani sareng sami jagi ngelaksana yang Widya Tula sani jagi laksana ring raina puniki. Pemerintah Provinsi Bali sangkaning Dinas Kebudayaan ring wase duang tali duang dasa 6 puniki malih ngewawanin ngelaksana yang bulan bahasa Bali sani kaping kutus. Silih pinunggil kegiatan indek bahasa atau bulan bahasa Bali ring wase puniki inggih punika Widya Tula ada seminar sani jagi yang petitis ini mari purnayang jiwatman miwah hangge sarire nganutin lontar jenane sedante ada studi kekinian. Ide dani sareng sami titiang nunas mangde Widya Tula ring raine puniki mangde membagi antar titiang nunas sing ide dani para peserta sareng sami mane nganganin kantos puput ini parikrama Widya Tula ring raine puniki. Widya Tula ring raine puniki taler jagi kelaksanaan kantos puput mali jebos kirang langkung kantos
jam 12 malijebos usan punike jagi wenten tarer saking panitia menawi door prize sane jagi keenter menawi saking pengenter acara malijebos. Titiang malih pisan titiang lunas ring ide dani sareng sami mangde sumaken nyaringin widitule ring raine puniki. Santukan widitule niki membuat pisan ini dagi kemargiang ring bulan bahasa tahun-tahun sani dagi lintang. Iki hidedani sareng sami sapunika titiang atur-atur kirang langkung titiang nunaskeun sinampura yeneng wenten tutur titiang sani wau titiang ngobrahi dedani sareng sami. Ring raine puniki anggare tanggal 24 Februari wase duang tali 26 puniki widyatile indi maripunayang juatman miwah angge sarire nganutin lontar jenane sidante titiang buka secara resmi. Kira langkung titiang lunas geng sinampura titiang puputangan untuk Prame Santi. Om Santi 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 Om. Suksema. Nggih matur suksema taler ring Bapak Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sampun ledang maktayang sembrama wacana ringgalah sane becik puniki. Inggih Ratu Dedene sareng sami sane wangyang titiang widyatula puniki pacang kenter oleh moderator Bapak Iketut Eryadi Aryana SSM Hum. Inggih punika lan selanturnya titiang lunas taler ring narasumber sane pacang ring rahinane makin wonten Bapak Iketut Sandika SPD MPDH mangde ledang munggah ring panggung. Nyujur genang acara ring panggung durus, mantuk ring moderator lan narasumber, tunas titiang mande nyujur panggung. Itu dene sarang sami sane wangyang titiang aturuni ngayang titiang Bapak Iketut Eryadi Aryana SSM Hum pinake jero penyarikan Duran Batur. Lahir di Bangli tahun 1994 dengan alamat di Banjar Kertebuana, Desa Batur Selatan, Kintamani, Bangli. Dengan latar belakang pendidikan beliau, program studi linguistik program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tahun 2019 hingga 2022 yang mengangkat tesis representasi ideologi hijau dalam Kekawin Purwaning Gunung Agung. Selanjutnya untuk program studi sastra Jawa Kuno Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dengan mengangkat skripsi berjudul Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul, Analistik Semiotik. Dan aktivitas beliau saat ini merupakan dosen di Prodi Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana, jurnalis Surat Kabar Pos Bali, redaktur Media Bali, pendiri dan redaktur Majalah Batur, penulis lepas sejumlah media massa, pembicara pada forum akademik maupun non-akademik. Dengan aktif terlibat di banyak organisasi di Bali, dan menerbitkan puluhan jenis buku. Wenten 30 jenis buku yang sudah beliau terbitkan. Dan karya terpilih beliau merupakan juara 1 penulisan berita kisah untuk wartawan PKB tahun 2022, puisi terbaik ajang kreasi sastra, Sastra Saraswati Sewana Pemarisuda Gering Agung, Yayasan Puri Kauhan Ubud, dan merupakan juara kedua penulisan opini PKB tahun 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu Bapak Ibu untuk moderator kita yang sangat luar biasa. Inggih mantuk kering moderator dan narasumber Galakatur Durusang. Inggih matur semua untuk galah sane katiba ring pesekian titiang susmo dahat mau MC sampun sida nglatarang mahbah pemargi puniki. Angayu bagia puniki ya diastun sabeh agung niki. Ya dimogi sami rahayu tajeng. Ini nintaan untuk penganjali dumun. Om Swastiastu.
Om Anubadrah Kretawayantu Wisata, Om Saraswati Dipati Namaswa. Inggih. Angayu bagya titiang sida iriki ngiringang ratu di dana sarang sami ring pemargi Widya Tula pemargi bulan bahasa Bali kaping kutus ring warsa duang tali 6 likur puniki sampun memargi ping kutus bahasa Bali duwe dumugi saya ngelimbak puniki bulan puniki pindah ke pemargi malih yening kadi bahasa undang-undang pemajuan kebudayaan nenten wantah ngelestariang nanging memajukan melestarikan lan memajukan bahasa Bali duwe kinten. Yening dumun bahasa Bali duwe ring cakep-cakepan ental mungkin punapi antuk mangda ngelimbak mangda dimajukan ke ruang-ruang digital kinten. Nah, mungkin ring pemargi Widya Tula puniki yening angkat titiang untuk topik berat bisa niki. Titiang mari punayang jiwatman miwah angga saire nganutin lontar jenana sidante. Jadi astun medaging tanda kurung studi kekinian gitu. Gawat niki bahasan duwe kinten. Santukan sapunap ki sedurung titiang lantering sanarawakil kinten. Titiang medue buku Jenana Sidante sane katerbitang oleh Prof Haryati Subadio. Ring makudang-kudang warsa puniki moksah. Moksah gitu. Moksahnya punapi amah ngenget. Tiba-tiba niki titiang kentan singgit bisa niki titiang yakin niki di dana sedante niki nenten sida ke wantah aji yang rahasia singit pisan pingit nenten dados jauh yang wacan niki kenten. Tibalah titiang sapunapi tan becik ngenahang nika tiba-tiba nika hical sami ngenget padahal buku-buku tiosan nenten keni ya. Niki agak niki pengalaman titiang ring Jenana Sidante titiang tan purun jauh-jauh kenten. Nika mawinan yening imbayang titiang ring galai puniki niki wantah aji sane singit nanging sapunapi antuk sida membangun ngewangun malih napi witakara jerone ratu di dalam sami ngemargi yang ayah-ayah iki kinten. Utaminipun yang ngelimbakang pemargi bahasa sastra miwah bahasa Bali kinten. Nah, ring pemargi topik puniki titiang ngiringang sangwikan beli titiang sering membeli sering beli iketut sandika SPDH MPDH. Nah niki yang sande sampun sering kandidat doktor lagi. kandidat doktor iketut sandika SPDH MPDH. Yening iratu dedane sering nelebin pemargin aji-aji tantra niki yang pun silih tunggil gembong tantra ring Bali gitu. Nah, beli ketut sandika puniki embas ring nyalian 11 Februari 1988. Dane wantah alumni IHD Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sana mangkin dados Universitas IGB Sugriwa S2 S1 dan sana mangkin kantun nempuh napi aja-aja studi ring program doktoral ring S3 Ilmu Agama UHN IGB Sugriwa. Dane taler nanen dados dosen ring Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar. Taler ring warsa duang tali siang ulas ngwangun Yayasan Tantra Sastra Nusantara sanin lebin kawintenan aji sastra adiatmika turmaning tamangkin ngantos mangkin taler aktif ring Pasraman Tantra Nusantara. Saya jadi pacang nas saja hajah tantra durus mungkin sampun galah sana becik pisan. Nah, dan niki sering pisan dados narawakil ring kudang-kudang forum utamanipun ring pemargi forum-forum tantra, ring aji-aji agama, ring aji-aji adiatmika. Sapun akeh pisan nerbitang kudang-kudang buku niki. Titiang nyarcel 5 mantan. Pertama Tantra Ilmu Kuno Nusantara niki terbit tahun 2018. Duang tali pelekutus nge. Siwa Tatua Ganapati Tatua Ajaran Spiritual Nusantara 2020. Sedulur Papat Kalima Pancer Ajaran Rahasia Kelahiran dan Kematian 2023. Arjuna Wiwaha Ajaran Yoga Mengheningkan Diri 2024. Taler Warspati Tatua Peta Jalan Kematian yang Menenangkan sedang proses penerbitan. Nah, yang sampun kadinike latar belakang
napi narawaki doi jantan sampun pas pisan jadi pacang nguning ayang ngeblik barang indek jenana sidante. Aturan titiang ring ratu didana sarang sami titiang enten nasike sedara jenana sidante nika wantah silih tunggil tatua pingit sane warisang kewarisan oleh lelangit Bali, langit Nusantara ring ratu didana sarang mangkin. Sane mangkin yang ke baos Bali nika pemargin ideologinya siwa sidanta jenana sidanta niki silih tunggil nyane sane patut kewacen. Nah niki menten mahasiswa Unhi, menten mahasiswa saking IHD, saking IGB Segriwa nggih, Udayana niki patut pisan nguacen kidik-kidik ring pusdok jenanda sidante tur maning tatua-tatua sane moh litiasan. Titiang nenten malih dumun ngelimbak mangda ten titiang harus narawaki mau bading gumine niki kenan mangken icen titiang dumun galah menawi 30 menit dane beli ketut sandika nelatarang pemargi napi sane kriya parter sane katur malih bos usan punika jagi pacang aturan titiang ratu dedane galah meblik bagan. Wenten bocoran saking panitia wenten 9 sia niki door prize jadi terus ampun disimak malah bos ngiring titiang nerima penampen ya diasten tapi takkan dari durus. Nah nika 9 nanti malah bos yang kurasi sani bercang pemulihan door prize. Galah katur belitut durusang. Nggih. Nggih suksema galah sane ketiba ring sekian titiang majeng ring pangentar Widya Duler akhirnya mangkin sedereng ngelantur ngiring sarang-sarang ngaturang para masuk sama majang ring ide sang yang dewasa sang yang bapak kase taler sang yang ibu pertiwi malarapan untuk pengastungkar panganjali nggih. Om Swastiastu Om Awignamastu Namasidiam. Inggih iratu idodane sarang sami sanedahat musteka yang ditiang puniki punika dalar angge saking dinas kebudayaan para jana sarang sami kerama Hindu punika dalar adik-adik mahasiswa sarang sami puniki jawat lanang utawi istri puniki sekadi bos iwawu nggih pengenter acara yening maosang jenana sidanta puniki pasti kayang titiang puniki dagingnya niki singit pisan ngenten nggih sukil pisan untuk maosang ngenten nggih nanging titiang sampun ngelace-lace nganinik cakepan lontar puniki sampun karyanang titiang taler slideshow ngenten pun ngenten materi taler mangde preside iratu idodane sareng sami ngewacen tur maning nyelehin napi sedaging nyane ngenten sane mabuat ring cakepan lontar punika ngenten nggih. Titiang langsung manten puniki mangda nenten kenten kebandean tok galah dibanding puniki nggih. Yening maosan lontar jenana sidante nike daging nyane kenten nggih. Nike nelatarang utawi nyobiahang parindikan daging-daging sastra tutur ngenten. Nggih. Nah, tutur punika singit pisan. Yening baos bahasa sekadi mangkin nika rahasia ngenten. Rahasia pisan punika daging nyane ngenten. Nggih. Duaning sapunika cakepan lontar jenana sidante nika kabaos jenana rahasia ngenten. Yening atos nyane jenana rahasia nika ingyan punika kawruhan sane mawaste rahasia gitu. Nggih. Ngane ndek punika daging nyane pasti ke ampun nyobiahang utawi nelatarang daging-daging kasukseman puniki. Ngenten. Daging-daging kesukseman ngenten. Nggih. Napi nika kasukseman Sangyang Siwa pinaka Sangyang Pranawa ngenten. Kasukseman indik prayoga sandi
sampun kenten kasukseman indik tutur, kasukseman indik mantra aksara, punika taler kasukseman ring parindikan angga sarira kenten. Nggih, punika taler ri jeroning sane kebaos Buana Agung punika kenten. Nggih. Napi kesuksemanipun sami wenten ring cakepan lontar jenana sedante kenten. Ya, mawinan sapunika nika kebaos rahasia jenana. Nanging titiang mangkin nepasin puniki kenten. Rahasia punika boyo jenenten dados nika kaselehin kenten. Yang baos kadi mangkin boyo jenenten nika tidak boleh dipelajari kenten. Nggih. Rahasia punika kenten. Napi malih niki akehan para mahasiswa niki rawuh nggih. Yen kemana handut titiang naskah cakepan lontar nika wajib nika iraga keramo Hindu napi malih para jana, para mahasiswa nika nalebang daging nyane kenen. Kaselehin lontari punika mangda nenten sekali baos niki Pak Jero kenen. Jeron tiangan niki nggih. Pangten ngantos amah nget-nget kenen ulian iraga nengetang kenen. Nggih. Nanging yening nyelahin lontar-lontar sekadi punika patut iraga niki uning sesana nyane kenten. Nggih yen baos sekadi mangkin etikanya nika harus uning semeton sareng sami nggih. Ratu Widodane sareng sami pun api sepatut nyane ritat kali raga nyelahin kenten. Nah nika kebaosan taler ring cakepan lontar jenana sedante. Nah titiang mengutip niki sekadi kebaos iwawu saking pengenter baos. Wenten penelitian silih sinunggil peneliti niki nggih. Ya, sane detail pisan nika nelatarang indik jenana sedanta nika Haryati Subadio nggih. Sampun kebaosang iwawu. Nah, cakepan lontar jenana sedante punika wantah pupulaning tatwa nggih sane maosan parindikan tatwa siwa kenten utawi siwa tatwa kenten. Nggih. Dadosnya niki yang baos bahasa akademik niki kompilasi niki kenten. Nggih, cakepan lontar niki kompilasi. Nggih. Terdiri dari kenten naskah-naskah siwa tatwa kenten. Napi mantan naskah siwa tatwa punika akeh puniki. Ring Nusantara pemekasnya ring Bali puniki niki kaangen bantang iraga magama Hindu kenten. Ring Bali wenten sane kebaos Waraspati Tatwa, wenten sane kebaos Ganapati Tatwa, wenten sane kebaos Tatwa jenana. Nggih termasuk juga niki kenten. Silih sinunggil nyane jenana sedante puniki kenten. Daging nyane pasti ke sampun nganutin nggih cakepan lontar tutur iwawu. Nelatarang parindikan kasukseman nggih siwa sidante punika sapunapi pemargin nyane. Nganutin ideologinya, teologinya yang bahasan sekadi bahasa kampus punika talar kawruhan nyane. Nah nika kangen bantang iraga magama Hindu di Bali kenten. Nganutin pemargin Tri Karangka Dasar beragama Hindu ring Bali terutama tatuan nyane. Kenten nggih. Nah sampun genten cakepan puniki taler ngawedhar parindikan usaha ngamijilang ya. Sapunapi antuk ngamijilan tejan sang nyangatmer jroning nganggo sarira iraga sareng sami kenten. Nah niki ampun medaging usaha yang kebaos kadi mangkin metode utawi cara-cara kenten. Sapunapi antuk iraga niki preside ngemijilang
tejan Sang Hyang Atma ri sejeroning angge sarira ngenten. Yening kebaos tejan Sang Hyang Atma pastike ampun nike meraga suci ngenten. Meraga bersih, meraga ning ngenten. Meraga suci tur nirmala ngenten. Nah niki ampun patut kelimbakang Nabi malih sekadi tema parikrama bulan bahasa Bali sekadi mangkin nika adalah nganindik Atma Kirti. Nah niki patut kasungkamin pungita kasalahin punika taler kelimbakang ring sejeroning pemargi. Ritat kala Iratu Widodane ngamargiang saneka baos dharma kauripan punika taler dharma kepatian. Yang ditiang niki mikayunin kekalih niki wentan ring cakapan lontar jenana sedante usaha nganinin punapi antuk Iratu Widodane preside ngemargiang utawi ngelimbakang parindikan dharma kauripan punika taler dharma kepatian punika kenten. Nika dagingnya ne. Dan nanging kenten malih niki wenten nangingnya niki kenten. Nanging akehan para jana krama iraga Hindu ring Bali ring Nusantara Nabi malih adik-adik mahasiswa mudah-mudahan enten sekadi niki sana yang ngerauhin rahinan mangkin. Akeh niki nenten nuning kenten. Nenten tatas Nabi malih ngincep dagingnya nenten. Naskah jenana sedante meniki. Nabi malih akehan iraga sareng sami mederbe pikayunan. Ritat kali iraga nelebang sastra-sastra tatwa punika kantun iraga mederbe pikayunan nika sukah sukil kenten. Baos kadi bahasa mangkin sulit nika dipelajari kenten. Yang ditiang survei mangkin niki nggih sane rawuh rainan mangkin pasti akeh maoseng sekadi sapunika. Nabi malih wenten baos sekadi puniki niki ring lingkungan sosial masyarakat Bali. Wih melajen tutur ampunang demun melajen anak kenten dereng umur nyanan budoh Nabi malih kenten nggih. Nah paradigma utawi pikayunan sekadi sapunika nah nika mangda kekaonang enten. Yantan iraga sareng sami nika nelaben nyalahin daging-daging tutur nika sira malih enten. Nah yening nilik mangkin abjagat sekadi mangkin nggih Iratu Widodane sareng sami nggih pastike ampun uning kan ring parindekan abjagat sekadi mangkin ampurayang puniki iraga ring Bali peyatnya niki enten surut-surut nggih rerainan iraga ring Bali niki pinake rambu-rambu nika pastike sampun memargi Nabi malih sana jagi rawuh parindekan indek nyepi puniki sampun semarak pisan punika ogoh-ogoh wenten kenten nggih kenten. Tapi yang bahasan sekadi mangkin nika kontradiktif sekadi kawentanan iraga ring Bali kenten. Manut penelitian pusat kenten kocap niki nika ring Bali nika bunuh dirinya nika tingkatannya nika tertinggi iraga ring Bali. Sampun kenten bencana nika bencana alam nika nenten surut-surut nika taler. Punika taler kriminalitas lan setiosnya nika perkembangannya masih pisan kan yang kebawa sekali bahasa akademik kan. Nah punapi niki kan tan wenten ketimpangan dadosnya puniki kan yang bawa sekali makin kontradiksi kan. Yening sepatutnya pemargin yatnya nika memargi pasti ampun kramo nika landuh kendan. Nah, napi minapte niki sane ngawinang kan nika pitaken nika raresa ngampun nika ring jero anggo swang-swang nika nyawis kan. Yen kemana antuk titiang puniki, antuk acolohan titiang puniki, antuk pikayunan titiang
perspektif titiang ngayunin puniki minapto niki kendan kirangnya kendan. Tatwo ira goreng Bali niki nenten memargi sekadi patut. Nggih, kasuk seman sane kabawa siwawu ring cakepan jenana sidante niki mesti harus didalami kendan yang kabawa bahasa sekadi mungkin. Kaweruhan niki sane patut kasungkemin sampun kendan mangde iratu idodane uning nenten manten uning mantan nanging nika keincepang ring sejeroning ngemargiang sane kebaos dharma kauripan punika kendan iki yang perlu titiang tekankan kendan majang ring iratu idodane sareng sami kendan. Nah daging unteng cakapan lontar jenana sedante nika napi mantan kendan entitiang mau sang dagingnya nika akeh mawastu ampun ten cukup untuk galah kendan nggih karena dagingnya nika akeh pisan nggih. Nanging titiang manut sekadi tema sekadi mungkin studi kekinian nika nah nika yang titiang ingin sobiahang majang ring iratu idodane sareng sami kendan nggih. Nah sane mungguh ring cakapan lontar jenana sedante punika nggih. Sane kebaos angge sarire puniki buan alit puniki nah nika ngawit nyaneng kakawitan untuk nika dumun. Karena sapunapi samian naskah-naskah tutur cakap-cakapan lontar tutur sane kebaos siwa tatwa iwau nika utawi sidanta tantra punika sami mau sang parindikan angge sarire kendan. Sapunapi kawentanan angge sarire niki nggih. Punapi kawentanan angge sarire puniki yang kebaos kadi mungkin hubungannya kendan korelasinya kendan sareng buana agung kendan alam semesta puniki kendan kekawitin antuk irage sarang sami mangda nelebang daging napi sane wenten ring sejeroning angge sarire sane kebaos suk semaning angge sarire kendan. Yang ditiang metaken majang ratu idodane sarang sami puniki sane rawuh hiriki nabi nika angge sarire kendan. Yang ditiang metaken sekadi sapunika nabi ke angge sarire niraga niki wantah sane kareke oleh Sangyang Panca Maha Buddha kemanten nabi kendan. Nabi wenten kasuksemannyane sane singit utawi rasio punika ngiring niki mungkin blik bagang kendan saking angge sarire dumun kendan nggih. Karena punapi sane munggah ring jenana sedante cakap lontar punika nggih iraga puniki boyo jes tule sarire kemanten nggih. Angge sarire niki kebaos dalam lontar punika angge sarire niki mandale kendan. Nah, diksi utawi istilah yang baos kadi makin mandale nika akeh majanten kekeniang ring cakapan lontar sane kebaos tantra adiatmika kendan. Nika akeh nganining baosan parindikan mandale kendan. Darosna anggo sarire puniki mandale. Mandale nika atosnyane nika ruang kendan. Ruang kendan. Nggih. Ruang. Nah ring mandale anggo sarire niki jenana sedante maosang akeh lawangannya nih kendan. Yening iraga jagi nyujur penguning kendan ring sejeroning angge sarire ring angge sarire niki akeh lawangannya nih. Mawinan sapunika angge sarire niki kebaos lawang sewu kendan. Wenten siu nika obag-obag kuri ring sejeroning angge sarire kendan.
Nah, wenten dalar lawangan sane Asio nika enten ring nganggo sarire nika kabaos menawa song. Niki sampun ngeranjing niki ring sejeroning cakepan lontar puniki. Nah, pasti kayang titiang ampun berat pisan puniki yen mau sang indek song ring sejeroning nganggo sarire tapi sekadi sapunika pamargin nyane nanging sekadi sapunika pamargin nyane ring lontar jenana sedante punika kenten. Nah, yen mau sang indek menawa song puniki niki sampun kabaos yen bahasa sekali mangkin niki lubang indriawi kenten. Nggih, wenten pepitu nika ring luhuring mandala anggo sarire ring sirah genahnya nih. Kekalih nika lubang ring irung, song ring irung. Kekalih nika ring karna, siki nika ring cangkem enten. Sampun ngenten malih kalih nika song ring bage purus, ring kelamin, sampun ngenten ring anus utawi ring dubur kenten. Nah, lubang ane sesia puniki ampun nika kabaos lubang-lubang indriawi. Nah, jenana sidante maosang mangde preside iraga sareng sami nika ngemijilang tejan sang yangat mo saking jeroning nganggo sarire niki ampun song-song niki keselehin ngenet. Niki sampun patut keparipurnayang ngenet. Antuk utsahe sane wenten ring cakepan jenana sidante. Yening preside ratu idodane sarang sami niki yen baos kadi mangke niki mengendalikan 9 lubang punika menawa song punika pastike ampun tejan sang yang atma nika mijil ring sejerone nganggo sarire sane kebaos tejan atma niki wau sampun pastike. Nggih, sane kabaos nika suci, hening, bersih kadi sapunika tejanipun. Yening sampun pastike nika preside Ratu Idodane sami mengendalikan ngene ampun kabaos antuk prayoga sandi utawi yoga. Preside ampun catur wipale nika kekeniang ngenen ring jenengan sedante wenten. Sane kabaos catur wipale niku napi? Nah, sane ka pertama wenten kabaos nis prehe ngenten. Nggih. Ke. Nah, nike agam-agaman yoga punapi antuk nganin indik iraga niki nyelehin indriya iraga sareng sami ngenten. Karena indria puniki ampun membuat pisan untuk punapi raga mengendalikan kan. Yen ten nike dikendalikan mau sahe raga mengendalikan nike liar indria raga nike kan. Niki ampun mawinan biuter yang sejerone nganggo sarire kan. Pasti ke ampun yang bawa sekali mangkin permasalahan-permasalahan hidup iraga nike sami mijil saking indriya yening nenten dikendalikan gitu. Sane kaping 3 nika sane kaping kalih nika nirbana. Nah nika nganinde agaman yoga. Nggih. Mangne iraga nika nenten. Nggih. Dikuasai kan momo angkara mangdatan momo angkara niki nguasang iraga niki indriya niki nah niki sampun silih sinunggil akar permasalahan hidup iraga niki ring ri sejeroning ngamargiang kauripan punika kenten. Nah pisane kabaos momo angkara nah niki Ratu Idodane sareng sami sampun uning kenten. Sampun mederbe siki dot nika kalih. Sampun mederbe kalih dot tiga kenten. Nah niki ampun punapi antuk iraga niki mengendalikan terutama adik-adik mahasiswa peniki. Nah mengenten wenten sane kabaos niskala. Nah niki agaman yoga sane utama pisan. Mangde iraga preside nika nunggalang sane kabaos bayu sabda kelawan nidep. Nah niki sampun kasuk seman. Sane pinih utama peniki sane cen kebaos bayu, sane cen kebaos sabda,
Sanejan kebaos idep. Niki singit pisan untuk nelatarang tawi nyobiahang puniki kenten. Nggih. Sama kenten sane pinih kaping untat nika kebaos nires raya kenten. Nah, puniki ampun penunggalan anggo sarire puniki kelawan tejan sang yang atma ritat kalau tejan sang yang atma nika metu ring sejeroning anggo sarire. Nah niki ampun kabaos nires raya kenten. Sampun ten wenten malih sane kabaos suka kalawan duka punika kenten. Nggih. Naskah-naskah tutur nika maosang suka tanpa bali duka kenten. Nggih. Nah punapi antuk ngambekang catur wipala punika nika malih selanturnya nih sane wenten ling lontar jenana sidante kenten. Nggih. Punapi antuk ngambekang wenten silih sinunggil nika kebaos dikse kenten. Dikse niki penyucian. Nah niki malih nggih, niki malih titiang sering pisan miragi nggih. Iratu idedane sareng sami kantun mikayunan ngane dikse nika wantah pediksaan sulingih mantan kenten. Nah niki fenomenanya kenten. Yen bahas kadi mangke. Nenten sekadi sapunika dikse nika atosipun nika penyucian. Punapi antuk iraga sareng sami niki mangda bersih kenten. Yang sederhananya punika nika pewintenan dados kebaosang segadi sapunika. Nah niki sepatutnya ketegepang mangda punapi antuk para mahasiswa puniki nika nggih ngelaksanayang pewintenan nika sekadi patut kenten. Ampunang malih nika makayunin weh tiang tan mawinten nyanan mawinten dados jero kenten. Dados bahlian kenten. Dan sagadi sapunika niki jenana sedante maosang. Napi malih nggih para mahasiswa puniki sane nelebang sastra kasusastraan. Napi malih wenten niki mahasiswa dane jero puniki sastra Jawa kuno lan setiosnyane nika patut ngelaksanaan pewintenan dumun kenen. Nenten je mahasiswa mantan para krama, para jana kenen. Patut ngelaksanaan pewintenan niki wajib janana sidante maosang sekadi sapunika. Nah pewintenan niki pinake ngungkap lawang iratu idodane sareng sami. Sane nyarangin rahinan mangkin niki pinake ngungkap lawang. Lawang-lawang sane iwawu nike dibuka kenten. Nike kasuciang antuk pewintenan. Mangde preside iraga sareng sami nike nyelehin napi sane wenten ring anggo sarire utawi menawosong punika kenten. Nggih nika ngane antuk pewintenan. Mangde nenten kan sekadi sapuniki wenten akeh. Mangdeten ritat kali raga mati wau mau medikse kenten. Nggih. Ritat kali ngaskare sang atma nika waluyaning nika didikse nika iratu idodane kenten. Sepatutnya yening nganutin lontar jenana sedante patut iraga nika ngawen tenang pewintenan kenten. Us medikse kenten ring lontar jenana sedante nika wenten ngambekang sane kabahos yoga kenten. Nah niki sane membuat pisan jagi aturang titiang majang iratu idodane sareng sami kenten. Ngambekang yoga. Yoga sane kabahos nika malih yoga aksara kenten. Nah niki pasti ke singit pisan untuk ngayunin kenten nanging titiang kedaut antuk pikayunan untuk kenten mangde nyobiahang daging nika kenten. Nggih. Pun
Nah yoga aksarane puniki nika maosang indik sapunapi kewentanan angge sariran niraga puniki boya je stule sarira kemaon kenten. Nanging angge sariran niraga niki nggih kereke antuk aksara kenten. Mawinan sapunika jenana sidanta maosang iraga angge sariran raga meperagan sangyang ongkara pranawa kenten. Nggih. Nah manut ring naskah-naskah tutur nggih. Yening angge sariran iraga niki kereke antuk aksara kenten. Kereke antuk aksara. Aksarane punika peragan sangyang widi punika. Manut ring lontar tutur sangyang Aji Saraswati aksara punika tan keneng letah. Tan keneng dua pati kenten. Dadosne aksara ring angge sarira niki meraga suci kenten. Nah punapi antuk yening maosang cakepan jenana sedanta puniki maosang punapi antuk iraga ngemijilang yang ke bawah sekali mungkin kesadaran diri kenten. Mangde iraga preside uning ya, ngan ini ndek kawen tenang aksara suci ring sejeroning angge sarira nabi malih sekadi bawa siwau peragan iraga niki meperagan sangyang ongkara pranawa gitu. Manut sekadi naskah-naskah tutur cakapan-cakapan lontar tutur nggih. Sebuku-buku nika ring sejeroning angge sarira nika aksara nika wenten. Aksara nika sami ngawo dewa kenten. Kenten jenana sidanta maosang sami ngawo dewa kenten. Sami wenten dewata nyane kenten. Yen baosang ampun dasa aksara sang ring pepusungan pasti ampun iswara. Yen maosang indik wariastra kenten baosang ana caraka punika hering wun-wunan nika sangyang bapa kasa. Nika ring serangina lata sangyang kundi manik sami nika ngawo dewa kenten nentan wentan dan nika sami kenten. Nah niki sampun patut tatwa niki patut keselahin. Nggih. Ring iraga sareng sami. Nggih. Nah maosang studi kekinian sapunapi antuk ngane ndek nika kenten. Punapi antuk kenten. Mangde uning aksara-aksara ring sejeroning angge sarira wenten jenana sidanta maosang sekadi niki. Mangde raga uning ring ketatuan aksara ring sejeroning angge sarira jalaran nyane nika hamse kenten. Napi nika hamse hangse, napi nika hangse angkihan kenten. Yang bawas bahasa sekadi mangkin napas. Titiang ampun beberapa kali nika ring tempat sana tiosan kenten. Ring widya tula sana tiosan ngerauh sampun saking Jakarta ring Jakarta titiang nanganin maosang. Sering nika berdiskusi. Mungkin nika ring barat niki, ring barat pun niki. Nggih. Mereka nika sami nika melakukan sebuah riset kenen ka Bos, ngawen tenang riset. Nyelehin indik hubungan antara napas dengan kesehatan. Yang ke bawah sekali mungkin hubungan napas dengan kondisi psikologi kita kan. Nah iraga ring timur, pemakasnya dari Nusantara ring Bali, sapun saking nguni nih ke nyelehin punapi nih ke relatednya kan ke bawah sekali mungkin hubungannya nih ke antara napas dengan angge sarira, antara napas dengan pikiran hidup puniki kan secara psikologi kan. Nika wenten pengaruhnya nih. Makanya saneka pertama ke bawah sang ring jalan sedanda nganindik yoga prayoga sandi punika inggian punika pranayama enten. Yang bawah sekali mungkin sederhananya punika mengatur napas punapi ante. Yang ditiang utaken mungkin sarang iratu idodanya sarang sami.
Ritat kala wau matangi naninten. Nggih, nguratiang punapi pemargin angkian iraga saking ngirung pasti nenten. Ya malah adik-adik mahasiswa, metangi pasti ampun HP-nya nih kecinga. Scroll media sosial kan nggih, TikTok, Instagram, FB dan lain setiosnya nih kan. Nenten kerungu ampun nyelakin punapi pemargin angkian kiring ngirung ngaturang parama susemo majang ring sangyang bayu puniki sampun ngeranjing ring sejeroning nganggo sarira nenten ampun pasti ke. Nah jenana sidante puniki dalam studi kekinian niki sepatutnya memang le kelimbakang. Antuk pranayama mangdetan pranayama nike memargi ritat kala puja trisandi mantan. Hangse tinulung dening hangse kenten ke baos. Nggih. Napas puniki nike menyangga kehidupan iraga kenten. Nenten yen iraga mangkian pasti ke penamo renga cintio kenten. Nggih. Nah nike untang nyane. Dados nyane nggih. Dados nyane pupulang titiang nggih. Sedereng ngelantur antuk diskusi publik bagan Malai Jebos. Dados nyane daging cakapan lontar jenana sidante punika singit pisan mawasang daging kasukseman irage puniki nganindik Buana Agung punika talar Buana Alit punika talar pemekasnya nih napi sanewentan ring sejeroning nganggo sarire rahasia napi sanewentan ring sejeroning nganggo sarire ritat kala irage jagi nyelehin daging anggo sarire harus uning nike punapi menawasong punike sane ke baos lubang indriawi akses indriawi nike saking nike ngawitnya nih kan punapi antuk iraga nike mersihin nike antuk prayoga sandi nggih meyoga aksara sane ke baos siwawu nggih meyoga aksara nike nenten wenten pentahapannya puniki sejatinya nih kan. Nah sane paling sederhana, paling dasar puniki. Nah niki nganini indik punapi raga niki ngelaksana yang pranayama punike nguratiang angkian puniki. Nggih. Dalam studi psikologi di tiang taler nyalahin punika nika membuat pisan. Menghilangkan stres, depresi kalau ampun uning nganinin indik ngunde bayu bahwa sekali mangkin nike mengatur napas ritme napas nike dengan teratur dengan baik pasti ampun psikologi kita nike psikis kita nike terkendali dengan baik kan. Nah nike yang silih sinunggil sana membuat pisan jagi aturang di tiang majang ring iratu itu dan sarang sami duaning kebandoan dek galah puniki di tiang sampun keilingin antuk pengentar bawa sedua ini. Nah niki mantan dumun malih bos kelanturang antuk publik bagan. Nggih wonten pitaken utawi napi raresang sampun. Nggih galah katur malih sareng pengentar. Suksema. Inggih, suksema dahat belitut. Tepuk tangan titian unas dumun niki. Santukan AC duwe dingin pisan niki. Mangda panesan gede kinten. Nggih, iwau sampun ketelatarang oleh narawaki duwe napi mekudang-kudang daging jenana sidante sastra tetamian lelangit duwe sane singit pisan. Jantan sampun akeh pisan ke wedar wau ini pemargi jening ringkas titiang wantah jenana sidante niki watah paket komplit gitu. Paket komplit jening maosang indi sastra, indi bahasa, indi aksara. Jadi pacang ngodar aksara iki sampun wenta ring jenana sidante. Ngawit saking swalalita ure hasra ngantos ke modere. Sampun jangkep. Nggih. Titian linten mahas malih mangkin wenten kantun galah bablik bagan santukan Widya Tula niki becik nyane akehan bablik bagan ngenten. Mangda wenten napi transfer ilmu. Nah, ngenten kadi mangkini. Durusang titiang nyangre sepengrauh pitaken utawi penampen ratu dedane sareng sami sang rawuh ring napi sane sampun kewedarang oleh narawakil. Ring sesi pertama dumuniki 3
penampen utawi pitaken durusang. Enten, nah iki ring tangan di tiang siki dumun, ring tengah. Ring tengah. Niki kadon dengan tengah siki dumun nggih. Nika sane baju pelung nggih dumun niki. Pelung nggih. Ini kanan nih. Bau. Oh nggih nika sane baju barak, tengah sane hitam sering kiwa. Nah nika. Nah, becik niki istri wenten jadi semangatan kidik kinten. Durusang ledang pelantang duwene wenten deriki, durusang rawuhin rike mangda wenten sinten sida mic duwe ke bakte ke genah done melinggih. Menapi durusang? Oh nggih, terus. Nika sane ring ungkur temen punapi? Oh nggih. Dagang. Oh dados ke bakte aman. Dados ke bakte dadosne aman. Nggih. Durusang titiang nunas sira jerone maning napi sane dados pitaken utawi pinampen ring pemargi Widya Tula puniki. Durusang. Oke, matur semua untuk galasan ika featuring pas pendewekan titiang. Sedurungnya nas luger ngiring dedani sarang sami ngasiti bakti majang ngiring desang yang dewasa madak napi sane kulati termaning kaptiang ring galasane becik puniki sida rahayu nemuning napi sane ke aptiang. Om Swastiastu. Nas luger titiang yang angge titiang kadek Dedi Herawan puniki saking Karangasem. Jadi matakan akidik niki ngeninin indik napi sane sampun kebawasang iwau saking narawaki puniki yening piragi titiang puniki wau dahat becik mau utama ganten ngeninin indik sapunapi tata cara iraga puniki sapunapi iwau sampun kebawasang ngeninin indik jenana sidante puniki ring studi kekinian kata nika. Nah titiang kedaut manah titiang puniki yening nyelahin bebawas subtema punika studi kekinian punika. Talar sampun kabawasang saking narawake wau ring Bali puniki kawentenan yatnya niki tan pegat-pegat kata. Kadi rasa nyabran rahina puniki iraga sarang sami puniki ngaturang yatnya sakewanten kantun akeh puniki krama iraga puniki stane ulah pati kata. Nika dados napi wastane dados unteng sane jagita kenang titang mangkin kita ngering tepengan mangkin puniki becik galah mangkin puniki presida rawuh saking akademisi taler wenten mahasiswa taler wenten kata. Nah petaken titiang sapunapi nyobiahang sastra puniki mangde dangan kata. Mangde gampang niki ke laksanayang oleh para janane kata. Santukan niki wau sampun becik niki ranahnya ranah spiritual kata. Yening ranah spiritual punika minap jagi medal yening iraga sampun presida putus iwau ke bawasang punika yening sampun iraga ngamargiang napi nika napi wasane nika yama brata punika pastika. Sakewanten mangkin niki kan nenten sami para janane puniki presiden nelebin ngeninin indik spiritual puniki kata. Petaken titang wantah kidik manten nika ngeninin sapunapi carane mangde sastra puniki dangan antuke majeng ring para jana puniki nelebin kata. Ngemargiang kadi wau wenten contoh-contoh akidik ngeninin indik sapunapi iraga ngangkus prana puniki mengatur napas miwasane tiosan punika. Mangde puniki presiden nyobya jimbar ngelimbak ring parjana niraga ring Bali puniki kata. Minap nika mantan suksema galah walian tita. Om santi om. Nggih, matur suksema beli Dedi nggih. Nggih, Karangasem. Nggih. Durusang sane ring tengah ne bau. Nampein pelantang do ini. Iki dados ring ajeng. Kajeng beli. Nggih, durusang. Des. Baik, matur suksema anto gala sane sampun kadibering sekian titiang. Sedurung punika lugrayan titiang nyinayang angge. Wasan titiang Iputu Roni Wijaya saking Universitas Negeri Gusti Bagus Sugro Denpasar.
saking mahasiswa. Nah ring tepengan kadi mangkin, ring pemargi widya dulur yang mangkin, garjita mana titiang persida nyarengin, nah kadi mangkin titiang jagi metaken. Nah puniki kadi ab jagate mangkin pasti ke kapangin indik makudang-kudang wicara spiritual kalawan materialisme ring kauripan imanusa. Contohnya nih, sekadi melihatnya ke bawah beban, wenten saning utama yang mekarya manggane akeh boleh jinah lan sanesiosan, titiang metaken, sapunapi tatwa ring lontar jenana sidante, keanggen pinaka penepas majaring krama utamane majaring parayuana, mangdane nenten ilang arah lan sapunapi tada titi, mangdane prasida ngamolihang tetua kahuripan, sane mau utama kadi manut lontar jenana sidante, mangdane spiritual sarang materialisme mangda persida patah pemargine utawi anut adung. Nalar mari sikit yang metaken, napike pemargi watang-watangan ring pecalonarangan punika, rumasuk utawi mapai ketan, indik tatwa ring lontar jenana sidante, indik tetua kauripan. Inggih suksema. Nggih, matur suksema beli putu, becik pisan niki petaken deui. Penyalon narang malih. Nggih. Malih bisiki dumun ring mbok nggih dosang. Inggih, sedurungyane Om Swastiastu. Matur suksema antuk galah sane ketiba ring sekian titiang niki titiang jagi metaken ring narawakya iraga sareng sami driki inde napike aja-ajahan inde pengendalian diri miwah kesadaran batin ring lontar jenana sidante puniki presida kaanggen solusi para jana khususnya ne para yoana ring Bali sane sampun keni utawi kecanduan media sosial lan sapunapi imbanyane punika. Iya, matur suksema. Sinampura sareng titiang sareng sira titiang. Titiang Putu Sri Utaminingsih. Putu Sri Utaminingsih. Sri ya. Nggih, suksema Mbok Putu Sri. Nggih, ring termin kapertama puniki ledangang 3 dumun maleje bos dumugi wenten galah hari mabeli bagan. Nggih, beli tut niki wenten sampun tetiga Nggih. pitaken gitu. Papat ring saking beli putu kalih niki beli putu kalih pitaken niki. Pertama saking Dedi Herawan sapunapi nyobiahang sastra puniki mangda kelaksanaan ring parjanane kurang lebih. Penggentan ring Rudi Wijaya sapunapi jenas janda menika dados penepas sekala kehilangan arah. Taler punapi wenten tan ketatuan ring jenas janda munggah ring pemargi watangan ring penyalarangan. Ring Mbok Putu Sri niki napi sida ajah-ajahan ring jenas janda nika anggen pemargi mungkah kesadaran batin. Jadi tatkala sampun napi wasane kecanduan media sosial puniki nggih. Durusang galah deui. Nggih, matur semua untuk pengentar bahas punika talar sane mapitaken wau. Niki nuak pisan niki sami pitaken. Nggih. Sane ka pertama puniki nah niki sampun. Nggih. Pitaken sane ka pertama puniki mewah pisan untuk ngayunin genten. Ritat kala pitaken nyane punapi antuk kiraga nyobiahang ngan indik sastra-sastra ring jenana sedanto punika genten. Mangde presida ab jagat sekali mangkin punika mangde dados nabi malih ulah pati punika nggih majanten akeh pisan kering Bali. Yen kemana untuk titiang miragi sapuniki. Iraga ring agama Hindu nika wenten tetiga bantang ngan indik ngemargiang tata agama punapi ini keluar sane kabaos tatwa sekali sapunika ampun kenten susila enten ampun kenten wacara utawi perkara. Nah iraga ring Bali ampura niki titiang tidak sepunapi nggih. Istilahnya nika yang bawa sekali mungkin mengecilkan arti daripada ritual tengen mangdatan iwang puniki untuk membawasan.
Titiang mikayunin sapuniki. Tadwe ring Bali puniki nike mabuat pisan, akeh pisan. Cakepan-cakepan lontar nganeni ndek tadwe. Sane bawasang iwau jenana sedanta. Wiwitannyane sampun pasti ke nike ring siwe tadwe genten. Sane ke bawah siwe tadwe beraspati tadwe nike akeh. Ngane ndek tadwe sane ke bawah tadwe nike kasukseman genten. Nah niki kirang ngelimbakang kasukseman puniki mangne parejana kerama Hindu iragering Nusantara Bali pamekasnyane utaminipun para mahasiswa truna-truni punapi antuk niki ngelimbakang sastra tadwe puniki ngenten. Karena ngantos mangkin titiang miragi puniki akeh kantun maderbe pikayunan yen ning iragam lajen tadwe niku buduh kabanda antuk yuse kenan akeh. Ampun nang mangkin melajen tutur sampun luntur nabi balik daging sekadi sampun nika kenten. Nggih. Pamekasnya niki ring keluarga kenten. Keluarga puniki punapi antuk titiang ampun maderbe yayasan ampurayang niki. Akeh dalar keramo rike rawuh. Titiang ngelimbakang dalar daging-daging sastra majang ring keramo sane rawuh punapi antuk. Semeton puniki pinake guru rupake sane kebaos guru rupake puniki pinake guru punapi antuk ngelimbakang sastra-sastra tadwe niki majang ring alit-alit sarang sami nganendek tadwe napi kasukseman ring jeroning anggo sarira niki dumun napi nika anggo sarira napi kesuksemanyane. Nah niki sampun yen baos kadi mangkin terputus bahasa mangkin nika missing link ya kan. Nggih, nenten memargi. Nggih. Titiang ampun ampurayang puniki. Titiang ampun ring peseraman puniki. Nggih. Akeh dalar keramo rike dumunan niki jero. Maosang peseraman nike genah melajah ngeliak gitu. Wau peseraman tantra sastra gitu. Keramo rike pun akeh maosang wih jero mangku makarya peseraman melajah ngeliak. Nah niki sampun punapian tuh. Napi male kekeliruan iraga sarang sami nganeni ndek diksi istilah napi nike liak kan. Sampun majantan ampun nike kaon padahal nenten kan. Lontar-lontar tutur pengliakan mausang nike aji wekasing utama kan. Nah niki ampun sulit pisan ampun niki nggih nyobiahang punapi antuk kan. Nah mawin sapunike yen kemana hantu titiang punapi niki para jana mahasiswa sampun kenten minaban niki wenten bapak-bapak dan ibu-ibu puniki hadir rahinane mangkin minaka guru rupake puniki punapi antuk nyobiahang sastra sane utama nike. Yang ke bawah sekali mangkit antuk hal-hal yang sederhana mun parilaksana sana sederhana. Nggih. Umpaminipun yen nganutin jalan sedante. Punapi antuk alit-alit punike ritat kala muspe. Punapi nika ngamargiang prana yamo punike nika sederhana manten nika. Nggih. Punapi antuk sang meraga guru rupake niki nguning ayang ning yen ning pranayama punika manut tutur jarana sidanto sekadi niki kasuksemanipun yen cening sarahina nike nguratiang angkian nike becik pisan nganut ini kesehatan psikologi dan setiosnya kenten pitakennya wenten tan sang maguru rupake nike nyobiang sekadi sapunike kenten dumun kenten. Nah manut lontar-lontar tutur Nabi Malih jenana sedante sami mawit ring jeroning nganggo sarire.
Yang ke bawah sekali mangkin segala sesuatu niki berawal dari dalam diri. Enten ring jero ning nganggo sarire mangkin punapi antuk ngayunin ngene ndek nike nggih. Ki. Nggih. Sampun ngeten sane kaping kalih. Nah niki punapi antuk ngayunin manut lontar jenana sidante angin penepas kenten. Mangde anut antara material dan spiritual ta ngenten. Nah, yening ditiang nyelehin jenana sedante niki cakepan lontar puniki tantrik sekali kan, tantrik pisan niki. Nah, mawinan sapunike ring penelitian Subadio puniki terang benerang nika maosang ragane puniki ritat kala nyelehin bahwa cakepan lontar jenana sedante niki genrenya kenten nika tantrik kenten. Nah sana uningin ditiang nganin dek tantrane punika nika ke bawas madhyama marga keten. Jalan tengah kenten ke bawas. Ini raga ring Bali kan sampun uning pasti ke nganin dek pengiwan muang panengan tengenan. Kawisesan muang kadat mikan. Nah tantrik puniki niki wenten ring jalan tengah. Sana ke bawas jalan keseimbangan kenten. Sekali bawas sewawu nganut adung puniki kenten. Naritat kala iraga puniki nelabang jenana sedante niki duaning jenana sedante niki nike cakepan lontar bergenre tantrik nike ketuntun ampun iraga sarang sami niki mangde wenten di jalan keseimbangan genten berspiritual nike penting material. Iwau sampun ditiang wedar, saneka baos material nenten jedana manten dan nenten jarte brana manten saneka baos material. Angge sariran iraga niki saneka reke oleh Sang Hyang Pancamaha Buddha niki ampun maperagan prakerti kan. Maperagan maya tatwa punapi antuk puniki menyeimbangkan. Silih sinunggilnya di satu sisi bahwa sang sekadi sapunike punapi antuk iraga niki mangde uning ketatuan angge sarire. Karena kareke antuk Sang Hyang Pancamaha Buddha nggih. Embas saking prakerti tatwa niki nenten abadi niki. Kenten niki sementara ke baos. Tapi ritat kali iraga kari maurip niki taler harus diperhatikan genten punapi antuk mangde sehat genten mangde ten niki para jana usia-usia ngantun wimuda puniki mangde ten kegeringan genten punapi antuk genten terutama geringan ini ndek psikis genten. Nah niki ampun pikiran psikis puniki ampun dalam lontar jana sedante ampun mawasang niki produk dari prakerti tatwa kan dari maya tatwa punapi antuk iraga nike ngamijilang tejan Sang Hyang Atma nggih mangde nike angin ngeseng sahananing lare kan nike angin ngeseng sahananing male pape klese ring sejeroning angge sarire kan nggih kedasare nantuk ka pertama sane pini sederhana puniki bawa sang titiang ngan ini ndek hangse utawi pranayama niku penting pisan nggih. Nike. Nah, punapi antuk nike. Napi dasarnya nih jenana sidante maosang ruruh ampun jenana punike karena nike angen jalaran ngenten. Sane kemaos jenana niki pengetahuan. Pengetahuan niki pasti ampun wenten kalih para widya karena niki sama nakeh para jana maosang sekadi sapunika kan. Ring lontar tutur sane kabaos para widya niki ampun kabaos samyak jenana enten waraspati tatwa maosang. Sane kabaos samyak jenana punika yang baos sekadi mangkin inti sari pengetahuan niki sampun para jana mahasiswa para kerama niki ampun telabang samyak jenana puniki inti sari pengetahuan niki jawat niki pengetahuan material jawat niki pengetahuan spiritual niki patut ketelabang nggih ritat kalau iraga nelabang samyak jenana kedasaren antuk Sang Hyang beda jenana genten
Sane kabaos sangyang beda janana manut siwa tatwa manah cita manah budi niki ampun sangyang beda janana. Mangde yen baos kadimangkin mangde ditajamkan niki budi iraga sarang sami aman budi iraga niki tumpul tan mersidayang ampun membedakan. Sane cen nike material, sane cen nike spiritual, sane cen madan galang, sane cen madan kepetengan. Karena ampun budi niki tumpul kenten. Ten nyanyap ya kenten. Nggih. Nabi angin nike nyanyapang budi ring sejeroning anggo sadar ring sejeroning manah ring sejeroning hidup. Jenana sindante niki maosang aksara nike angin kenten. Sane kabaos meyoga aksara kenten. Nggih. Enten. Meyoga aksara sane pinih utama napi sederhana kemauan nika maosang nelebang sastra-sastra sane mau utama kenten. Nika patut nika. Nah nika lihat kalau sampun iraga nelebang sastra-sastra sane mau utama sane kabaos samya jenana nika uning ring parindikan sangyang beda jenana. Uning ampun nganindik keseimbangan gendan punapi untuk ngayunin nganindik material dan spiritual niki mangne mejanten seimbang. Nggih. Nah, titiang merujuk mangkin lontar penugrahan dalam puniki wenten maosang sekadi sapuniki. Ritat kali iraga nelebang tutur sastra nabi malih nganindik jenana sedanta wenten kekalih niki. Mangde seimbang kan, mangde nganut adung nih kesami antara material dan spiritual. Ka pertama, nggih, sang sisya genten. Sang maguru waktre para mahasisya sami atau iraga sareng sami puniki sane rawuh iriki. Nike pertama nike sane kabaos dalam lontar penugrahan dalam nike nganinin indik kewuruhan teleb. Wenten tiga niki nelabang kewuruhan. Uning tatas turing incep nenten mantan iraga niki uning mantan kan yen sekadi mangkin ring zaman media sosial samian niki uning wenten belajar ring Google wenten belajar yang YouTube wenten mengcopy paste samian uning yen mau sang indik tatas samian tatas napi natas mau bawa sang mantan kan hanya diwacanakan mantan dan bawa sekali mungkin. Sane kaping 3 niki sane membuat pisan incep ring sejeroning ngemargiang keberuhannya punika kan. Adik-adik mahasiswa niki utaminipun pemekasnya ne punapi untuk ngincep ang keberuhan nika kan. Sane kabaos ngincep ang nika sederhana puniki preside keberuhan nika direalisasikan ring sejeroning kauripan kan. Umpaminipun boleh hajah-hajahan saking guru pengajian ke ring kampus, ring sekolahan nganindik tatwa napi. Dados ten tatwa nike ngelimbak ring sejeroning pemargi ngemargiang dharma kuripan. Napi ten sekadi baos kampus apa hanya sekedar teoritis kan. Praktisnya sapun napi nike pun dalar kekantenang kan. Enten. Sane kaping kalih manut penugrahan dalam nenten mantan nike cukup iraga nike nelabang kaweruhan uning turing tatas turing ngincepen kaweruhan sane kaping kalih nike sane membuat pisan taler punike taler ring jenana sidante penugrahan penting nih membuat nih sane kabaos penugrahan puniki mangde Iratu Widodane sareng sami para sisya mangde poleh penugrahan saking Sanghyang Aji Saraswati punapi jalarane kan bakti kan bakti ring Sanghyang Aji Sastra bakti ring Sanghyang Aji Saraswati kan ane kabaos ring lontar tutur bakti nunggal tanpa tanding kan ayuwo obah ayuwo singsal ayuwo medua pare sane kabaos ayuwo obah nika akeh para jana minabang mengalami sekadi sapunika kenten obah nika ragu di tengah perjalanan ritat kalau nelabeng kaweruhan ampun goyah kenten dan ayu singsal nah niki malih nganen indek sesana nah nika
Nika penting, kedasarin untuk bakti. Ritat kala sampun para jana niki sampun nelabang kaweruhan. Kedasarin untuk bakti nunggal dan petanding majang ring sangyang aja sastra. Pasti ke penemuang sana ke baos keseimbangan anut adung sanai wau, taken sanai wau. Nah sampun kinten pitaken kaping kali punapi indik penyalon narangan. Yen sekadi titiang penyalonan narangan niki wenten kalih. Calon narang napi penyalon narangan. Niki. Yening calon narang punika nika nganutin literasi. Nggih. Yening calon narangan nika pementasane nika pasti ke pun nganutin lontar. Saneka baos lontar akitan calon narang, kawisesan calon narang. Sampun pasti ke alur ceritanya nganutin lontar punika. Wenten pu bradah, wenten waluna teng dirah, ampun ngenten wenten patih maling meguna, batik madri lan setiosane wenten ngawer diang pancedurga. Ritat kala ni calon narang ngawi gering nika. Nah nika ngemedalang kekuatan saneka baos pancedurga nika calon narang. Nah nika calon narang klasik ke baos. Seiring dengan perkembangannya makin akehan nika pencalon narangan. Tidak nike mengutip sepenuhnya naskah nike wenten pengembangannya nih bangke-bangkean ngundang-undangan bonres genten nggih yening dumun ditiang dumun niki calon narang punike nike ritual tantrik punike nike tujuan unteng nyane ritat kala calon narang nika dipentaskan boyo nenten tios nyomyo nika nyomyo sahananing buta kala sahananing gering sahananing lare nika ring buana alit kelawan ring buana agung maka tetuwek nyane ngane ndek pementasan calon narang nika tarian megis nika ke baos nggih tarian tenget nika. Seiring dengan waktu sekali makin perkembangan seni yang luar biasa sekali sapuniki makin malih. Nah niki makin penyalon narangannya bergeser meniki dan makin jak serahino-rahino pementasan calon narang niku. Kadang-kadang niku ring tengah margine ambanginan ring tujuannya napi. Nggih, hanya sekedar balih-balihan mantan dadosne makin. Titiang yakin ampun sane seneng ampun nonton nodio calon narang, titiang yakin sane katonton pasti ke ampun bonresnya nih. Entang-entang bangke-bangkeannya nih ampun. Liok entan ampun jauh pasti ampun seneng. Yang titiang taket napi lelintihan tutur pemargin iwawu nih ke lakonnya. Dan ampun wentan nuning. Nane cen madan adi niki matah gede, sire wastane matah gede, representatif dari sire niki matah gede, danam penuning. Nah manut yang lontar akitan calon narang punike, nike sastra dumun dipentaskan. Penunggalan Sangyang Ruwa Bineda, penunggalan I Angkara kelawan I Ahkara, dados sampun ongkara sabda pranawa. I angkara nika itu mewakili nika representatif nika diwakili oleh tokoh niki. Nika ampun waluna teng dirah. Karena ang niki aksara ang niki memperawakan geni niki, geni pertiwi. Ang nika i angkara ampun ngenen i ahkara niki disosokkan pu bradah. Sampun genten niki diwakilkan oleh sosok niki ragering Bali barong kelawan rangde. Makanya nike ritat kala pementasan calon narang di akhir niki waluna teng dirah nike nyuti rupa dados rangde, empu beradah niki nyuti rupa dados barong, niki ampun penunggalan Sangyang Ruwa Bineda manut jenana sidante. Angkara kelawan iya kare tidak ada yang dikalahkan niki. Nenten wenten saneka baos kaon Miwah Jayanti niki menang kalah tan wenten nika. Nika ampun penyomian kan. Ritat kalau geni pertiwi nika penekang sampun genen Tirta Amarta maperagan Bapak Kaso kare nika tuunang.
tunggalang nika waluya ngadu pucuk ing buri rika ampun penyomian memargi kenten. En mangkin kan ten bonres ampun daging watangan ampun keluar jeung mau pamit ampun diredi dodane. Dan ampun miragi proses sane pinih pingit utama pisan ten je bonres nika. Ten je bangke-bangkean nika. Nika kelengkapan penyalon arangan nika. Sane pinih mau utama niki ampun ditat kalau sesuona niki medal napak pertiwi. Nika ampun jenana sidante aksara kesatuayang edan. Satwa tatwa kesatuayang nika dipentaskan di Ragereng Bali mangde uning daging-daging sastra kenten. Nggih, tapi mungkin ampun jauh nika bergeser nika nggih. Nah nika hubungannya sampun kenten pitaken kaping 3. Ini napi ke ajah-ajahan pengendalian diri. Nah niki titiang mausan sekadi sapuniki nggih. Titiang menelisik mungkin saking psikologi mungkin. Titiang naone niki sering diskusi sarang para jana seneng uning nganindik neuroscience kenten. Psikologi sampean kenen seneng titiang ngewacen buku sane karike oleh David Hawkins Law of Consciousness sampean kenten akeh nika buku-buku luar negeri sane ampun wenten hubungannya dengan tatwa-tatwa Ragereng Bali puniki. Nggih. Manut penelitian-penelitian barat puniki. Kehidupan iraga sarang sami niki tatkala ngemargiang dharma kauripan 90% nika dikendalikan oleh alam bawah sadar punika. Alam bawah sadar niki yang mengendali nenten alam sadar. Manut sekadi tatwa nika wenten 7 undagan nika pitung undagan kesadaran. Sane ke bawah sabte pada gitu. Jagra pada, kemudian suapna pada, kemudian susupti pada, kemudian turya pada, kemudian turyante pada, lan pada sane tiosan. Iraga niki ring Nusantara pemekasnya ring Bali sampun diwariskan puniki. Cakepan-cakepan lontar nganindik nika kan. Barat pinternya nika mensistematisasi nika. Iraga niki kan kari kan. Tengah-teng lontar nika kan. Ton wacen-wacen ampun. Nggih. Pada akhirnya nika ngeteng kan dadosna sekali bawah jero wawu kan. Nah, alam bawah sadar niki berkaitan pisan niki dengan kebiasaan yang disebut dengan habit kan. Kebiasaan puniki saat make program yening bawasang anggo sarada niki smartphone utawi komputer iraga niki ngawit saking dalam kandungan manut lontarkan depat iraga niki sampun ke program. Yen manut lontar ketatuan kan depat ritat kala kamu bang kelawan kamu petak sperma kelawan upum niki bertemu ring rahim ring jeroning garbe. Napi fisikis yang dialami ibu nika diterima. Makanya sang rare ritat kalau usianya nika sawulan salawasnya ika kebaos sang yang panguriping jiwa. Ritat kalau ampun kalih bulan nika kebaos sang yang semara gimbal. Saman sampun 3 bulan nika kebaos ilege prana. Nah ilege prana niki sang rare sampun meyuse salawasnya ne 3 wulan bayu sabda idep niki sampun kekeniang. Sudah diberikan oleh semeton papatnya pun niki. Nah sabda bayu idep niki ampun ngerekam sami. Makanya di tiang ring peseraman nika akeh wenten ngerauhin nganindik wenten maderbi pianak sana nakal pisan. Susah nika diatur. Sampun mebayuh pangsolas nika, mebayuh di deler tios malih, mebayuh ring perando tios malih. Tetap sekadi sapunika pun api oh ritat kalau niki sang ibu sang rare ring sejeroning garbe titiang metaken waktu niki dalam kandungan okan ibu pun api pemargene oh titiang sering nika miyagan ajak bapak ipun
Titiang sering emosi, titiang marah sekali, titiang melawan niki berontak. Anak niki begitu sangat baik merekam niki sami. Ring siklus yusannya nejak muncul ampun. Makanya niki ampunang anak ipi anak mantan anak pilihan ibunya juga pun niki harus punapian tuh ya kan. Nggih. Nah niki sabda Bayu Idap terutama Idap niki menyimpan data sami memori-memori di lapisan tubuh karma ke bos. Karmik rening pancamaya kose ring manomaya kose badan pikiran puniki ring sejero ning nganggo sarira merekam sami nika ampun dereng malih manut waraspati tatwa kocap iraga lekat niki mebekel yoni kan wasana karma bekas-bekas perbuatan iraga ne dumunan kan niki tersimpan datanya dengan baik di lapisan tubuh memori punapian tuh niki kan. Nah jenana sedanto kembali ke jenana sedanto punapian tuh jenana sedanto niki mau sang. Ngan ini nepasin ngan ini nike kan. Prayoga sandi niki ampun kemargiang punapian tuh kirago niki mereprogram ulang tubuh kita kan maksudnya niki kalau dalam bahasa sederhananya beniki memprogram ulang hardware dan software ring sejero ning nganggo sarira antuk napi kebiasaan sane patut. Nggih dado scroll media sosial tapi napi rerah ngane nindik napi tatue ngane nindik dharma wacana ngane nindik hal-hal sane ke baos makin positif kan dan Hindu nih kan nenten nganti dengan teknologi, justru akar dari teknologi nih ke sastra-sastra mau utama jenana sidanto niki yang ring Jerman niki wenten lontarnya, sampun pasti ke ampun kesobiahan nganindik daging teknologi enten. Teknologi sana ke bawah teknologi batin Bapak dan Ibu para kerama sareng sami. Teknologi batin jenana sidanto puniki. High teknologi nih prayoga sandi menika. Nah punapian tuh nika. Nah sederhana mungkin. Titiang nerapang di kering peseraman. Puniki. Ritat kalau wawu metangi niki harus dirubah niki. Nah merubah memprogram ulang kebiasaan niki besarnya mewah. Tapi niki yang pun peran guru rupake niki penting dalar. Wawu bangun, wawu metangi puniki ampunang langsung ngambil media sosial dang. Duduk dumun jebos. Ki sederhana niki, duduk dumun jebos. Sampun kenten uratiang niki angkiane sane wenten ring irung. Punapi napas kita ritmenya nika sapunapi. Usan kenten suksemo sang yang bayu, sang yang urip. Sampun wenten ring jerone nganggo sariran titiang mau urip malih. Mangkin ring rahinan mangkin genen. Ngenten dumun, namun ngenten yang sekadi titiang kering peseraman semeton papat sang catur sana irago niki. Karena niki kan tubuh puniki nggih kareke untuk sangyang pancamabuta wiwitan sangyang pancamabuta niki ampun sang catur sana irago kenten. Beli mok sang catur sana suksema titiang ampun mau urip malih rahinan mangkin. Wow, beraktivitas, kentan Nika lakukan beberapa menit mantan, Nika akan bisa merubah kebiasaan-kebiasaan para jana sami, kentan. Nggih, Nika mantan, yang presiden titiang untuk nyawis puniki sekirangannya duaning ke Bandung Gala akeh pisan sejatinya titiang dadosne nagingin kentan. Nah, nggih galah selanturnya nih. Titiang waliang serang inggih suksema dahat blitut sampun menawi sareng tiga nggih. Niki sukil yakti mau sang ini pemargi kewentenan mangken yening lontar-lontar nika keunduh enten. Saking ruang sakral ke ruang mangkin nika yakti santukan pola aguran-guran metiosan. Mungkin napi wasanya nih tate laku wargine sampun dalam matiosan gitu.
Eling titian taler mekudang-kudang rahina sana sampun memargi, media sosial nih ke ricuh sericuh-ricuhnya kan. Badai besar yang media sosial sami makte cakepan, menawi ring napi pegawai-pegawai ring pusdok nika mungkin cengir-cengir nika wenten niki ke pusdok ngapisan dan sadaya nika mampu yang Tom Nichols nika mau sang matinya kepakaran ya nika matinya kepakaran nanging titiang yakin niki ratu udah dana sane rauh rene mangke nentan je sane wenten ring jalur matinya kepakaran nika nanging pakar sami gitu. Dumogi antuk pemargi Widya Tula puniki sayan napi bahasanya sayan meteje sangat ringangga saya kadi baos narawaki aduh. Inggih, mangke lanturan titiang santukan kantun wenten galah niki malih 45 menit jadi setiman. Nah, niki sampun. Sampun. Terus saking tengan asiki beli tengah wenten. Nah, wenten tengah asiki baju barak ting wenten sana diki malah jebos. Malah jebos. Ketiga demun mangda patah-patah niki santukan niki sarang kide nika distribusi peserta duwe ledangang. Durusang saking tengen demun rika pelantang duwe ledangang mangda gelisan sana tengah baju bara sana ring kiwa nika mau baju tapi ini kali. Gadang. Nggih, durusang. Cek. Sedurungnya ne titiang nganggani ngaturang suksema manah majang ring pembicara maka kali menawite kirang mali bos-bos titiang aksama yang pisang. Inggih lugra yang titiang dumun titiang nengah hartawan titiang saking Universitas Hidu Indonesia ring penatih. Akeh sampun semeton titiang sarang sami sampun metaken kemaon titiang malih titiang jagi pacang mempertegas apa yang Bapak disampaikan terkait dengan yang menjadi unteng ri sejeronin pemargi raih namangkin. Nah, ampura pisan ritat kala ngemargiang sastra aksara sempat titiang dengar sanewau napi mekawanan terkait dengan aksara yoga aksara. Nah, muncul dalam hati titiang sendiri bahwa yang mana disebut yoga aksara. Apa sebenarnya yoga aksara, yang seperti apa yoga aksara itu yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Apakah yoga aksara itu hanya sebatas sabata ai, nama siwaya? Apakah itu yang termuat dalam diri sendiri? Salah satu contohnya sang melinggih mereka nang pepusuhan meru nire tumpang lima senjata nire bajre, kan itu baru satu. Itu apakah itu yang disebut yoga? Yoga itu adalah sebuah pengendalian. Pertanyaan lagi muncul, perlukah sastra itu aksara suci yang disebut apalagi aksara modre itu dikendalikan dalam diri kita sendiri? Nah, mengapa bertanya seperti itu? Karena ketika zaman leluhur orang tua yang sempat dengar, nak, cening, sawireh bapenu, ampunang dumun melajah sastra, urip ceningnya kantun cenik. Nah, itu muncul zaman-zaman dahulu. Kalau itu yang ditelepkan, apakah tenget sastra ini? Itu yang muncul. Yang kedua, kalau sastra zaman dulu di tiang SD, anak, nggak boleh ngelangkain sastra, nggak boleh nginjak sastra. Tetapi ketika masa kekinian, di pada zaman era globalisasi, semuanya adalah jari tangannya itu adalah bisa jadi adalah jari tangannya itu adalah bisa jadi membuat musuh, bisa jadi membuat teman, bisa menjadi membuat ilmu pengetahuan, karena itu adalah Facebook atau media sosial. Semuanya seperti bilang tadi itu adalah konyang ngabe lontar, konyang ngabe sastra, tetapi kalau tiang menilai bukannya lontarnya, bukannya sastranya yang mekerah, tetapi manusianya dikten sesana. Nenten manut risejeronin sesana. Itu yang tiang. Nah, muncul lagi pertanyaan. Yang disebut yoga sastra itu adalah, kalau berbicara masalah yoga itu adalah olah rasa dan olah batin.
Perlukah sastra diolah di dalam diri kita sendiri? Tetapi kalau tidak perlu, bagaimana caranya mengendalikan apalagi terkait dengan dasa aksara sa bata ai nama siwaya sa sangyang iswara bang sangyang brahma tang sangyang madewa gitu. Gitu misalnya. Ampura Pak Dut, titiang niki kemauan aksama yang pisan titiang ten yang mataken kemauan yang mana disebut aksara yoga yang perlu diyogakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat zaman sekarang. Nah, muncul lagi pertanyaan, ongkara pranawa titiang lihat. Kalau tiang lihat tadi disampaikan ada ongkara pranawa. Kalau ongkara itu kan ada 5 kalau nggak salah, ampura dumun. Yang terkandung ongkara geni, sabda, merta, pasah, adu muka. Kalau ini ditarikan menjadi tri menari sanga kalau nggak salah. 3 tarian ini menjadi sia, 9 menjadi lubang di dalam diri kita sendiri. Ini yang disebut manusia yang memiliki 5 lubang. Apalagi yang 1000, yang 1000 itu titiang ampura dumun. Nah, kemaon aksama yang titiang kantun titiang lantur niki ring lontar pedaleman, ring lontar sangyang Haji Saraswati. Kadangkala seperti Pak Tut bilang tadi bahwa ketika sampun meneleban ring sejeronin sangyang sastra ataupun tendados leteh. Nah, terus kalau di tradisi titiang ngampura dumun niki curhat kidik adatnya. Kalau tradisi titiang bahwa yang ada nak kematian nike jarang sekali minta, itukah disebut sebel. Nah, ampura dumun. Tetapi banyak orang juga yang mempelajari tentang sastra, tetapi kalau tiang lihat di dalam lontar dalam itu kalau sudah mengelarkan mempelajari tentang sangyang aji putus, wau dan keneng sot cundake, kintan kalau nggak salah, ampura padot. Titiang sinep antuk pramasanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema Pak Nengah. Nggih terus sanyaring tengah. Nggih. Laisang. Inggih matur suksma majang ring narawakyo dalar pengentar acara antu agala sane katiba ring sekian titiang nyinahang angga wastan titiang pandidedik titiang pinaka guru pengajian bahasa Bali ring SMK Negeri 5 Denpasar. Sedurungyane titiang nas pengampura menawi iwang tat kalau bosan iriki titiang jagi mapitaken. Titiang pinaka guru pengajian niki ring sekolah akeh pikobat sane kepanggihin. Nah, sekadi wawu wenten ke bawasang sapunapi iraga presida nguripang jenana ring angga sarira sekadi nika. Nah, pemekasnya ne majeng ring alit-alit utawi sisya sane wenten ring sekolah doh pisan yening titiang pinaka guru bahasa Bali jagi maosang sekadi punika. Kebawasang dalar ring angga sarira niki wenten dasa aksara sane ring angga sarira puniki. Nah, sapunapi iraga presida ngidepang utawi nguripang dasa aksara punika kan enten bebawasannya. Nah, yening titiang nyingakin dados guru mewah pisan jagi ngemargiang puniki majeng ring sisya ruwene. Nah, talari wawu ke bawasang ring dija jagi ampura ring dija genah nyane sane utama. Nah, rika wenten ke bawasang ring keluarga. Yening cinga titiang guru rupaka talar nenten resep ring aksara Bali napi malih jagi maosang daging lontar kinten nika joh bebawasannya yening maosang lontar kan aksara Bali tenuning untuk ngwacen napi malih jagi mungkah lontar. Nah, nika pikobat sane pangin titiang. Nah, pitaken titiang menawi jero sareng kekalih sapunapi antuk ngwentenan napi paridabdab
sane presida kemargiang mangda alit-alit ruwene presida rungu ring sastra Bali kenten. Napi malih presida nguripang teja ring Anggosarira. Santukan suning titiang sekadi bos wawu do cenik-cenik melajin sastra nyanan buduh. Nah nika wentan dalar sekadi titiang senang makarya baligrafi maro dagingin bingkai kegenahan ring tembok kaden bisa ngeliak nyanan. Nah nika ring desa sane panggihin titiang. Nah sapun api mina paridabdab sane presida kemargiang mangda presida mungkah utawi membuka wawasan masyarakat umum ngenene ninde melajain sastra utawi aksara Bali punika. Inggih kadia sapunika presida takenan titiang menawi wonten iwang titiang nunas pengampura matur suksema. Inggih suksema dahat beli angga dedi. Tusang sane malih siki. Sanika mangda kecawis dumun malih pisan wenten galah. Dumugi wenten galah. Iki malih 40 menit. Tusang. Cek. Inggih sedurungnya niki tiang orang Om Swastiastu. Matur suksema antuk galah sanes sampun keician titiang Iwayan Agus Suryawan saking Mengui. Pitaken titiang iwau wenten taler kebaosang indek pranayama ris jeroning kauripan. Ngenenin indek sastra jenana sidanta niki. Pitaken titiang sampun api tata titi pemargi utawi ngemargiang pranayama sane becik mangda presida mawi guna tarma pikoleh becik ring jeroning kauripan sarahina. Utamanipun ring pikayunan angen ngomargiang utawi nandakin pidabdab kauripan sekadi makin sane sayan mikewohin. Nabi malih kadi kawasan taler riwau wenten akeh parikrama ulah pati kadi asa punika. Sane kaping kalih inggih punika wenten taler kawasan sareng Bligtut inde alam bawah sadar sane 90% mengendalikan alam sadar. Yening nika mabinayan kewentenan alam sadar alam bawah sadar yang minam titiang menjantan krama utawi manusia Indonesia pacang mikewohin keuripanyane. Pitaken titiang sampun api pidabdab sane kemargiang angen ngewangun alam bawah sadar inucap mangda presida mesikian utawi nunggal sareng alam sadar mangda dados seiringan kadi asa punika. Nika sene keping kalih inggih punika sene keping utat. Ini punika yening kahanane mangkin daging-daging tatwa ring Bali sayan akeh ketelebang oleh barat. Kadi atur kadi kawasan oleh Bligtut wau akeh pisan para pakar-pakar saking barat sanina lebang melajahin daging-daging tatwa ring Bali. Pemukasnya sane membuat ring sane medal saking sastra-sastra lontar. Sake wonten ring Bali dados durung presidaya ka sapunika nggih. Napi minap sane ngawinang tur sapunapi sane presida kemargiang mangda daging-daging sastra inucap presida becik ketelebang sekadi ring barat ketelebang. Duaning sastra Bali nika kan tetamian saking panglingsir iraga ring Bali. Inggih wonten sapunika sinapura antuk iwang titiang matur, titiang nusur pamit, Om Santi Santi Santi. Suksema beli Agus. Ampunan numun pamit jadi ke cawis iki. Inggih. Beh akeh iki beli. Manakan iki akeh akeh 3 dados 5. Pertama saking beli nengah artawan sapunapi sane ke bawah yoga sastra. Yoga aksara ampura. Wih, gawat iki. Gawat niki gawat. Ring beli Dede niki akeh pikobat tatkala dane dados guru ring sekolah kenten mewah pisan pindah ke ngemargiang sane dados untang sastra santukan kadi wau yening silih tunggil kunci nyane nika ring keluarga manten nenten uning rame-rame ke akeh menawi wenten akeh sane nenten uning sastra menika. Nika gawat taler niki. Taler ring beli Agus Mulyawan
Pertama niki teknis niki. Pertama indik pranayama sane becik. Tapi langsung ke peselaman niki. Ya ampunan mana. Diki cewes. Mangda taler dadas kuningan. Pun kentan sapunapi nunggilang alam bawah sadar taler alam sadar pun niki. Sane kaping 3 sapunapi niki refleksi sareng sami niki. Ring dure Bali sampun akeh pisan lebeng tatua sastra Bali nanging ring Bali sapunapi. Nah, sane medue niki sapunapi gitu. Durusang iki 5 pertanyaan terus. Nggih. Suksema anduk pitakennyane nggih. Puniki nuak pisan taler pitakennyane. Saneka pertama puniki napi nika nganene dik yoga aksara ngeten nggih. Nah nganene dik yoga aksara akeh sumber-sumber literaturnyane ngenten. Akeh cakapan-cakapan lontar sane maosang nganene dik nike ngenten. Yoga aksara nika saneka baos yoga pasti ampun nika yaning baosan sekali mangkin populer ngenten. Nggih, sampun populer istilah nika wonten ring kawentanan niraga ring Bali ngenten. Nah, aksara. Nah, titiang nyelehin ngenten. Punika taler ring jenana sedante. Yoga punika nika cakupan nyane nika luas pisan ngenten, mageng pisan ngenten yoga punika. Nah, silih sinunggil wonten kabaos yoga aksara. Yaning istilah yoga nika pastika ampun punapi antuk iraga nika mangne majanten bahwa sekali mungkin terhubung ngenten. Nggih, terkoneksi ngenten. Dengan ide Sang Hyang Widi Wasa ngenten, dengan Tuhan ngenten. Cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan punika pun kebaos yoga ngenten. Nah nganindek yoga aksara nenten manten sekadi sapunika ngenten. Niki nuak pisan atosnya ngenten. Nggih, punapi antuk sekadi baos titiang iwau punapi antuk ngemedalang tejan Sang Hyang Atma ngenten. Ris jroning angga sarira antuk kedasarin antuk ngelar utawi ngelaraken yoga-yoga aksara punika ngenten. Nggih. Nah, sandarannya punika ngenten kabaos ritat kalau iragama yoga nika aksara ngenten. Sana kabaos Pak Nengah wau nika sampun akeh maosang nene aksara. Sang basa dasa aksara, Wreastra, Swalelita napi luwire nika. Nah nika sampun anggen gelaran yoga ngenten. Sekadi cakepan jenana sedante nggih ring angga sarira puniki maperagan Sang Hyang Ongkara Pranawa nika kereke antuk aksara-aksara sane makeh. Sane kabaos Wreastra ngenten. Sampun kenten Swalelita wenten. Sampun kenten aksara mudre talar wenten ngenten. Nah, aksara-aksarane punika nika tersusun sekadi patut sedemikian rupa ngenten kebaos. Nah, wenten dasa aksara, wenten Pancatirta, Pancabrahma akeh nika aksara-aksara nyane. Nah, sane membuat pisan puniki jagi kekantenang ring publik bagan sekadi mangkin puniki nggih sami aksara-aksarane punika ngawu dewa ngenten. Dadosne aksara-aksara nika melinggih ngenten, kelinggihin antuk dewata dewati sami ngenten. Nah nika ampun jagi telebang antuk yoga ngenten. Nah nika Pak Nengah Hartawan ampun akeh nika uning ngenten nggih. Ke aksara nika. Nah wenten taler bawasan sekadi puniki sane munggah ring tutur-tutur puniki. Nggih, tutur tadwa ngenten. Aksara nika meneng ring sejroning angga sarira, Pak Ngah. Aksara nika meneng. Sami maderbe aksara-aksara punika. Nanging nika harus olah sekadi pertanyaan pitaken Pak Ngah wau punapi raga ngolah punika ngenten.
Nah yang ke bawah untuk titiang aksara ini ke bukan tulisan nike mantan niki yang harus ya ini kira ngelarang yoga aksara ini ke nenten tulisan nike mantan. Nggih. Sane kererah ritat kali raga ngemargiang yoga aksara ini ke rasen aksara ini ke sane rerah. Nggih, makanya patut sekali bawah pangah wau nike yening yoga aksara nike ngolah rasa. Ngalih ungguan rasa nike ngawit saking aksara ngenten. Nggih. Nah nike diolah aksara-aksara nike mangde nemuang rasa ring sejeroning nganggo sarira ngenten. Nggih. Makanya wenten sastra meneng olah kang inucap ngenten bahwa ring lontar tutur puniki ngenten. Tutur kediat mikan. Sastra nika meneng tapi olah ngenten. Mengolahnya nika tujuannya napi mangde ngeniang rasa ring sejeroning anggo sarira. Nah rasa niki nganutin kaweruhan tantra dan rasa sekadi ritat kala iraga ngerasang manis, pahit. Sad rasa ni punika kenten. Dan rasa niki wenten untangnya nih sane ke bawah ucara. Ring wijnana bairawa tantra nika wenten. Nggih. Rasa nganinin indik sabda kenten. Sabda nganinin indik ucara. Ucara nika rening sederhana basa sekadi mangkin angin titiang maosang nika mangde dangan untuk mikayunin rasa punika energi kan, ucara nika getaran kan. Makanya sastra aksara sana wenten ring anggo sarira pastika ampun berhubungan dengan getaran energi kan. Yang bahasa sekadi mangkin nika ampun coding energi kan, password kan. Yen ning iraga mekayunan terkoneksi sareng energi de betaru iswara ampura niki ring papusuhan genahnya ne, ring jantung genahnya ne, napi aksarane sang aksarane kenten, punapi karakteristik energi betaru iswara selalu berhubungan dengan kesucian, nggih keningan batin lan setiosnya ne kenten. Nah nike Pak Ngah nggih. Pastika pun pangah uning ngene dek nika. Napi malih pitakennya pun tingkat tinggi nika nggih. Napi malih mau sang aksara pelelintihan aksara sampai mau sang menawosong nika nggih. Pengelukunan aksara sampun ke bawah sang. Nah, rasa aksara nika sanerarah. Sampun kenten punapi ongkara nika titiang manggin nenten lelima wenten ongkara Pak Ngah. Ribuan wenten ongkara. Sane ketah nika wantah nika mantan, tapi wenten ongkara sane tiosan. Umpaminipun ongkara lawang kumerab, ongkara sunio merde, sampun kenten wenten kabaos ongkara mondar mandir, wenten kabaos ongkara kedali puspa. Nggih, ring sejeroning angga sarira selengkat-lengkat tangan puniki wenten ongkara, makanya kabaos manusia ongkara kenten. Ongkara sane melinggo ring getih ongkara napi wastane. Ongkara sane melinggo ring kulit ongkara napi wastane. Ongkara sane melinggo ring wating pepusukan napi, ring ototing pepusukan napi nika sami medaging ongkara. Yening pangahuning ongkara nika napi dumundang enten. Niki ongkara niki ampun getarane punika kenten. Nggih. Medaging wiswa, medaging arda candra, medaging windu kelawan nada nika ampun ong nika ampun getaran. Getaran nika medaging ampun vibrasi, yening vibrasi nika pasti ampun medaging frekuensi. Frekuensi niki dados ampun ukur kenten. Makanya daging-daging lontar iraga niki scientific nika. Tan ye hanya wacana, hanya sebatas kawisesan lan kediatmikan dan makanya wenten ritat kala iraga ngelarang yoga aksara puniki ampun bagaimana iraga niki menyelaraskan pusat-pusat energi di dalam tubuh nika
Mangde getaran frekuensinya nike selaras, yening sampun selaras, getarannya punika wit medal saking angge sarire, keselarasan ampun yang ditarik karena manut sekali hukum energi niki. Law of attraction puniki, hukum tarik menarik, energi akan menarik yang sejenis kenten Pak. Yening ampun selaras. Nike tetujonnya gini larakan yoga aksara kenten. Nah nike sampun kenten nganindik kematian. Nah nike wenten akeh. Ritat kala ampun telap biraga nganindik yoga aksara wenten aji-aji keputusan ke baos. Wenten aji keputusan sangyang aji kalis, sangyang aji rim-rim genten. Akeh nike yening sangyang aji kalis gegelarannya nike kalis tan keneng letah. Misalnya dana jero mangku, misalnya yang ning sesana nyane tan menang nih ke ngusud sawe enten misalnya, tapi yang ning sampun ngelarang sang yang ngaji kalis, tan keneng letah, karena ampun mersidaya ngemedalang utawi ngurip aksara ring sejero ning angge sarire nggih. Banyak mungkuran niki lanturang malih ngene ndik widya dulu sana tiosan nggih. Niki sana tiosan niki para sisya sareng sami nenten minaban tatas rauh saking rike. Nah, kaping kalih niki membuat pisan meniki majang ring sang guru pengajian meniki. Punapi antuk presiden ngurip jenana ring angge sarire mendasar antuk aksara. Niki memang mewah pisan Pak Guru ya. Mewah pisan sekali. Tapi titiang ngemargiang sekali sapuniki. Tatwanya nih sekali sapuniki titiang dalar nganutin jenana sedanda dalar mau sang sekali sapuniki. Yening iraga nelabang aksara nika wenten kalih. Sana meraga guru ya Pak Guru ya. Wenten kalih puniki. Aksara tinggar utawi aksara sastra tinggar utawi aksara sastra jati. Saneka pertama sastra tinggar niki ke baos bahasa Jarwo ketan. Saneka kaping kalih puniki aksara jati niki nika ke baos dirga plute ketan. Nah punapi antuk Pak Guru puniki karena nganindik guru pengajian mederbe tanggung jawab genten sebagai pentransfer ilmu punapi antuk mangde sisya sarang sami nika tingkat SD, SMP, SMA nabi malih mahasiswa mangde uning kan bahasa Jarwo niki manten dumun. Sastra tinggar niki mangde uning aksara tinggar niki. Sane ke baos aksara tinggar utawi bahasa Jarwo niki aksara sane wenang ketulis. Sane wenang kewacen genten. Nah, makanya niki kawentenan bulan bahasa Bali puniki niki membuat pisan video tule parikrama sane lianan nganindik nyurat aksara Bali niki sampun yang kebawas realisasi dari konsep nika kena jenana sidante nika kena. Nah bahasa Jarwo niki punapi antuk alit-alit duwe niki mangde uning nyurat aksara Bali nika dumun ampuna ngelarang yoga dumun kena. Karena ritat kali raga ngelarang yoga harus uning puniki bahasa Jarwonya kena. Yening rasa aksara dirga plute nika berkaitan kuta mantra malih. Berkaitan dengan mudre sarang sualalita. Nah sanempi ke dasar puniki. Nah niki ampun sastra tinggar puniki. Punapi anto alit-alit nika mangdo presiden nyurat. Yening kebawasang yening mau sang indik kawruhan tantra. Niki ampun pinake yantre. Bapak dan Ibu Ratu Ido dan sarang sami para guru sarang sami para guru pengajian. Niki pinake yantre. Nah, sane patut kau ningin niki iraga meraga guru sastra tinggar puniki ya diastun sastra ni punike wantah ketulis manten nike mengandung energi di tiang bawasang. Di tiang ring Jakarta niki mederbe teman boleh dikata pasawitran nike lintas agama, lintas kepercayaan dan keyakinan.
Titiang suruh makarya jurnal punika. Journaling nulis aksara ngangen buku. Lempiran ka pertama tulis sampun ada antuk aksara e. Lempiran kedua ne, ce, re, ngantos nye. Niki terus-terusan niki ke surat. Terus pertemuan berikutnya titiang taken punapi ritat kalau nyurat ternyata akeh mendapatkan kesembuhan untuk nyurat sekali sapunika. Karena dalam dunia psikologi ini wenten journaling ke bos, merilis atau melepaskan stres itu dengan menulis. Nabi malih kedasarin untuk tulisan aksara. Karena tulisan aksara nike pinake yantra dalam perspektif tantra niki yang mau sang. Yantra punike nike niase sane mengandung kekuatan magis. Aksara nike sami punya energi kan. Nah niki kedasarin antuk tatwa niki. Para guru bahasa Bali niki memargi kan. Dadosnya aksara niki dan sekedar tulisan kan. Yang titiang meyakini ritat kalau sisya sampun rutin niko nulis aksara Bali. Pastika ampun mederbe kelembutan hati. Pastika ampun jenananya niko murip. Ampunang dia sampai melajin yoga aksara. Pastika ampun. Titiang ampun sarang jero niki. Yang jero gede. Meyakini niko. Maka titiang arahan, titiang mederbe anak angkat siki. Perempuan titiang kuliahkan mungkin di Jawa kuno. Dados sama sisyonya niki. Jero. Nggih, titiang arahkan, kenten nampun ragane nulis aksara. Kenten titiang ajak diskusi pun api rasanya niki nulis aksara. Kok kenten becik niki rasanya titiang kenten. Wenten energi napi kenten. Nggih. Nah niki semacam terapi aksara titiang kantun menyusun buku nika. Judulnya nika terapi anacaraka kan. Nika terapi aksara. Nabi malih mau saring usade. Usade lontar-lontar usade nika. Samian aksara nika adalah media penyembuhan. Nggih, yening uyang-uyangan nika. Umpame nika tekanan Pak Guru pengajian nika nganin jabatan tugas nika akeh. Uningin dumun linggih-linggih bereastre ring sirah. Ampun kenten wacen menten punika. Ampun kenten dengan terapi sentuhan. He, ne, ce, hilang ampun stresnya. Tidak ampun terbukti nika. Menggunakan media nika untuk penyembuhan. Nggih. Nah nika. Nah kalih niki ampun rarisang. Kedasarin nantuk pemargin punapi antuk sang guru pengajian niki ngelimbakang majang ring parisise sami. Sastra tingar niki penting. Hai raga niki pun nengeteng memuliakan sastra. Sampun ngenten. Sane kaping 3. Nah niki akeh pertanyaannya nih ngenten nggih. Sane kaping 3 punapi pranayama. Nah, pranayama niki sane sampun ketah secara teknis puniki. Nika kan pasti ke sampun menarik, menahan, mengembuskan napas. Kan kentan? Nah, kan kentan biasanya nika yening manut lontar-lontar kadeat mikan utawi kawisesan. Pola hangse utawi pernapasan eskadi sapunika nika ke baos. Nggih, pernapasan utawi pranayama tribuana kentan. Wenten talar ke baos catur buana. Sane ke bawas nika bayu emang enten ring kedeat mikan nika wenten. Akeh nika wenten pola-pola pernapasan manut sekadi yoga. Yoga asanas wenten pranayama nyane nika akeh. Manut ring cakepan yoga sutra Patanjali nika akeh. Raga ring Bali talar ngantanang akeh. Sane ketah mungkin ke bawas hangse nika kan saking irung. Nanging ring kediat mikan wenten punapi carane nika ngolah napas, narik napas saking karna, saking netra, saking selengi lelate, saking udel, saking siwa duara. Punapi anduk nika, nah nika mewah untuk maosang. Harus dipraktekkan nika. Nah sane ketah ke baos,
angkian utawi angse nika pasti ke saking irung. Nah punapi antuk ngemargiang nika sederhana mantan. Urat yang nika pejalan hangse nika senatural mungkin yang nganutin wipasana meditasi sekadi Buddha atau Wajrayana Buddha nika ampun becek pisan. Ampunang nika napas nika diatur, diamati mantan. Punapi pemargine kendan. Ya ning tan kondisi tan bagus selaras kondisi mental punapi pemargin napas nika. Ya ning iraga nika kari ngisi emosi, memedeh, ngajak anak nika suwe, sambung enten iriati, marah, benci, dendam, punapi pemargin sangyang bayu ring irung ya nika diamati mantan. Nggih. Nah sewaktu-waktu secara teknis dados sekadi sapunika. Nih ya ning ring tantra nika kadulurin antuk aksara daler. Nah puniki nganene napas titiang nyobiahang kidik mantan ini tatua hangse punika. Wenten kebaos hangse tinulung dening hangse sane menopang kehidupan iraga puniki napas. Napas punika kebaos talining urip nika ampun talining iraga hidup kendan. Yen mepuase dados nika awai, duang wai, telung wai can sapunapi irat widodane. Tapi enten bernapas barang 5 menit nika sampun pasti ke amor ring ajintio ge moper ampun. Iraga sareng sami ta kendan. Nah, duaning hangse nika pinaka talining urip manut lontar-lontar tantra puniki, lontar kedaat mikan, lontar-lontar tutur, jenano sidanto juga mau sang sekadi sapunika. Ritat kalau sangyang bayu niki ngeranjing ring irung nika ngamedalang japa mantra. Japa aksara mantra kendan. Ritat kalau napas nika hangse nika medal darel ngamedalang suara mantra kendan. Nika kabaos ruo binede mantra kendan. Yening ngeranjing manut lontar angkus prana ang kocap, yening medal kocap. Sampun kendan yening kel jagi ngeranjing sareng medal nika maperagan sangyang ngongkare. Nah nika selahin antuk uratian kendan. Nggih. Ritat kala napas ngeranjing ucapkan ampun sejeroning nganggo sarira ang. Ritat kala hangse nika medal uncarang ampun nganggo sarira nika ampuneng takut. Ampuneng takut nika ampun sastra mau sang meguru sastra mekantenan ampun ngajak dewa. Ton ya buduh semeton yang melajen nika. Nggih. Yening sampun iraga pastike jagi ngamekang kan. Nika na yoga nika ampunang nika tengah-tengah. Jawatan uning Iratu Widodane nak sekadi sapunika pemargin hangse ring sejeroning nganggo sarira. Makanya setiap saat dan setiap waktu manut Joe Dispenza puniki. Titiang wacen bukunya Joe Dispenza Becoming Supernatural. Irike ragane maosang tubuh iraga niki maswara mantra kan. Muncul dari napi nika, muncul dari getaran vibrasi frekuensi yang ada dalam tubuh. Napi sana megejaran, napi sana bergetar, nika hidup, nika mengurip, nika ke bawah sejauh dipensa, mau sang nika ke bawah pusat-pusat medan energi di dalam tubuh. Ring di jaya aksara nika megenah, berarti dari ke medan-medan energi nika bergetar setiap saat dan setiap waktu. Nika ampun ngeluarang mantra, ngeluarang aksara, iya nika pireng, panggihin ampun gante pinarep itu kendan. Sastra sango kendan. Wah niki wayah ampun niki. Nggih. Kendan nggih. Nah cuma nika ampun api untuk ngamekang nika, iraga nika mederbe barat hanya meniru sesungguhnya nika. Nah mengenan pitaken ngelantur pun api nika barat dadosne mersidayang sekadi sapunika iraga nak Bali jakdan kendan. Akeh halangan rintangannya nih kendan. Nggih, baik nika yang sifatnya internal maupun eksternal. Nah titiang mau sang saking internal dumun puniki. Nak Bali nika ampurayang pisan puniki, ampurayang puniki. Termasuk titiang minaban puniki. Nak ngakoh nika melajen tatwo, melajen aksara.
Nggih, napi malih hampura niki dinina bobokan antuk seremonial ritual. Tatuan nyane nika ampun Kang Sapang ampun sami. Nggih. Dan sekadi mungkin titiang puniki ampura pisan umat Hindu ring Jawi puniki wih semangat pisan. Ritat kalau muspe ngelarang ampun yoga, meditasi, mengamati napas, pranayama, naraga ring Bali nike kekirangannya nih gendan rauh ke pura sang meraga wiku sang meraga pinandita nike nggih nguncarang wede mantra iraga niki ampun ngegibah bahasa mangkin dan ampun curhat ring pura mau sangane tidong dan sareng memusatkan pikiran meyoga dan ampun asal ampun urusan nunas tirta nunas bija mamitang Banten napi ya nika gebogan dan tiasnya ampun ring dije antuk nika ngeniang iraga rasa yenten kedasarin antuk sastra tutur niki nggih jenana sedanta mau sang ritat kale iraga ampun nelebang sastra tutur matutur ampun ikangat ring jatinio sangat sane sedurung nyane nika turu sirep puniki tidur dados sampun aturu dados sampun sadar ya dan nggih nah menyadari sangat tejan sang yangat ring sejroning anggo sarira antuk tatuo tutur niki ampun titiang limbakang rahinan mangkin ring video dulu puniki membuat pisan puniki ngawit mangkin iring sarang-sarang Nabi malih mau sang iwawu alam bawah sadar nika alam bawah sadar nika berkaitan pisan nika dengan kebiasaan kalau program tubuh kita nika pun ngekohan pun wenten ring sejroning alam bawah sadar otomatis nika bekerja di ring sejroning anggo sarira kinten. Nah punapi antuk iraga merubah pola-pola kebiasaan sane dumun sane kaon antuk pola-pola kebiasaan sane becik mangkin silih sinunggil nyanen sane sederhana ngawit saking iraga punipi antuk punapi jantuk nike nganendek aksara nganendek catur wipale sujatin nyane jenana sedanda nika mau sang punapi antuk iraga nelebang kawruhan sane utama punika gendan mangde jati incep ring sejeroning angge sarira nggih punika mantan sane persida titiang antuk nyawis pitakenane wau galah waliang titiang malih sareng pangenter inggih suksema menawi sampun kejawis ring sang mitaken sane wau sane di satang tiga ring atur tepuk tangan demun ring narawakia doe niki mangde tandingin niki ampun akeh pisan blabar banjir nika makin niki mangda hangat niki dingin saking semang saking dibi. Nggih. Sepatutnya niki sampun 11.56 sampun telas galah duwe nanging titiang boleh gatre saking panitia niki dados kawuhin malih satu termin. Ki durusang malih satu termin tiang buka niki galah ratu dedane mapitaken mapinampen durus 3 sareng 3 nggih saking kadiwau kaditekan siki tengah siki ring kiwa siki durusang malih 3 pisan dangang wantah malih 3 pisan nggih durusang Pak san 3 ring tengah demun ring tengah demun ring ungkur wenten nah ungkur nika sane ring ungkur hane istri nggih durusang ring kiwa wenten malih siki pisan kesempatan nah nika durusang Durusang sane ring tengan lauhin sampun ring pelantang taler sane ring ungkur ring tengah taler ring sane ring kiwa sane baju putih terus Suksema puniki antuk galah sane kepicaring sekian titia Om Swastiastu demun jero ketut sandika pinaka wara narawakia taler pengentar acara iwau sampun piragi titiang sake maon wenten akidik niki sane dados untang wicara ngeninin sarahina nelebang
lontar jenana sidante genten. Wenten puniki pengelingsir titiang ngaraosang bisa dadi kelawaning patut. Bisa ngewacen bisa genten. Dadi ngewacen dados. Niki inggian patute niki sane takenang titiang malih. Duaning puniki mapaiketan sarang aksara titiang nenten tatas taler uning kenten. Duaning kari ten purun niki ngelimba angring angge. Kari ajerih manahe. Duaning wenten taler sane maosang inggian ngurip aksara punika patut meguru kenten. Yening nenten meguru napi patut napi ten niki nak kocap niki titiang tenuning mebading nyanan aksara ne nika ngawinang raris ten waras kenten buduh raosanga yening lumrah. Nah niki takening titiang napi ke patut mewinten dumun melajah niki napi dados tan mebersih kenten. Umpami wenten sisya SMA yening mahasiswa sampun ya medaging upanayana tan kenten. Sake maon yening nenten ngaranjing umpami ring universitas keagamaan, jurusan-jurusan sastra, minab dereng ngemargiang upanayana utawi pewintenan. Napi dados puniki nelebang yening dados wenten napiten sepat siku-siku yate rauh amongken puniki dados telebang. Inggih wantah hasa punika pitaken titiang kirang langkung titiang nuna sampura lali titiang nyihnayang raga titiang Agus Budiarnyana puniki mawit saking Gianyar sarahina ngayah ring PBSA Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Kirang langkung titiang matur, titiang lungsur pangampura, sinep titiang puniki antuk nguncarang paramesanti. Om Santi 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 Om. Inggih susema Pak Agus. Terus sane ring ungkur. Nah niki galah katur iki. Matur semua untuk galah ketiba ring titiang. Ewawut ya sampun kasobiahang untuk muatan-muatan atau nilai-nilai yang termuat dalam lontar Jenano Sidanto. Nah dalam kesanah lontar Bali, Jenano Sidanto ini berada dalam rumpun teks filosofis bersama dengan Tatuo Jenano. Jadi di sini ada relasi antara Atmo dengan Paramatma. Kalau tidak salah seperti itu. Namun di tengah dinamika kontemporer seperti konteks dalam kekinian dan adanya globalisasi dan ditandai dengan adanya digitalisasi dan dominasi rasionalisasi modern, pemahaman terkait dengan teks tradisional Bali termasuk lontar Jenano Sidanto ini mengalami penurunan oleh karangan awam atau orang banyak dan hanya dikenal oleh orang-orang tertentu saja. Ini juga terkait dengan fenomena yang terjadi jikalau kita membaca teks tradisional berkait dengan misalnya yang berkaitan dengan filsafat, kemudian pengobatan dan lain sebagainya, adanya upacara, ya, kemudian kalau itu dibaca nanti ada apa namanya tanda-tandanya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Nah, yang tanyakan Riki, bagaimana nih strategi atau untuk mereaktualisasikan ajaran-ajaran teks-teks kuno, teks tradisional termasuk lontar Jenano Sidanto dalam konteks kekinian berkaitan dengan atau yang relevan dengan misalnya nilai pendidikan, praktik keagamaan dan diskusi berkait dengan akademik modern. Karena dalam konteks kekinian generasi muda
lebih cenderung ke pendidikan modern dan boleh dikatakan teks tradisional itu boleh dianggap kuno, dan kemudian itu kita harus memiliki tahap-tahapan yang perlu kita miliki ketika nanti kita mempelajari teks-teks lontar tersebut. Saya ingin memohonkan bagaimana cara merealisasikan sehingga nilai-nilai tradisional ini bisa dipahami oleh generasi muda kita dalam konteks modern sekarang ini. Matur semua. Nggih, sinampura sareng sira Titiang. Titiang Niwayan Sumitri, salah satu dosen ring Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Matur semua. Matur semua Ibu. Inggih. Lusang kaping ngungkur. Niki penguntat niki. Saya jadi mentaken. Dumugi mahasiswa. Mangga benten. Nggih, terus. Inggih suksema puniki antuk galahne sampun ketiba ring pedewekan titiang. Sedurung titiang jaging lantur puniki mapitaken logra yang titiang dumun ngacurang puja pangastuti ngarapan atung ucarang puja pangastungkara. Om Swastiastu. Logra yang titiang dumun talar ngaturun yang angga wastan titiang Gede Pasa Arimbawa titiang mawit saking Karangasem titiang dados mahasiswa ring Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pitaken titiang punika sedurung titiang mapitaken indik daging lontar jenana Sidanto. Titiang punika mangda sauninga indik parindikan kewontenan lontar jenana Sidanto punika. Nah, mawit saking dingken punika lontar jenana Sidanto punika. Napike niki wahyu dari Tuhan utawi ide Sang Hyang Widiwasa napike sebuah karangan saking orang suci utawi wiku ring jagat Bali puniki. Nah, mangda janten antuk titiang uning ini parindikan punika nenten jati tiang maboya ring tetamian penglingsir utawi ida Batara Lelangit iraga ring jagat Bali puniki. Nah, ngelantur puniki indik daging lontar jenana Sidanto punika nincapang utawi nelebang catur pale ring sajeroning ajahan jenana Sidanto. Punika saneka pertama Nisparaha nika agaman yoga mangda iraga nenten kaiket oleh indria. Talor kebawasang saking manawosong wit indriane punika kerasea. Nah, mangda punika sida ngekang utawi neken indria punika melajahin yoga aksara. Akeh hajahan yoga aksara ring jagat Bali punika sane boleh wajan titiang dasa aksara pelukunan dasa aksara ring angga sarira nika saking panca Brahma Sadya Jata Bamodewa nika. Nah, nika pelukunan utawi ngelinggihang aksara punika akeh mediosan ngeten. Contoh sa nika ring papusuh, bang nika ring ati ngantos uang nika ring dubur kocap kenika. Talar wenten titiang wajan lontar penglingsir titiang wenten ngelinggihang ring daging ring kulit talar ring urat utawi uat enten. Nah, pitaken titiang punika mangda sauninga tiang mangda jenar puniki indek punika agem-ageman ngekang indria sane saking menawesong punika napike wenten pelukunan aksara utawi ngelinggihang aksara sane mengkhusus menekan indria punika utawi nincapang catur pala ri sejeroning ajahan jenana Sidanto. Inggih wonten sekadi punika pitaken titiang saking mahasiswa minapta wenten kirang antuk pitaken titiang minawi iwang tan lali titiang nunas ledang pangampura. Salane ngatur titiang puput antuk paramo santi. Om santi 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 om. Inggih, matur semua. Titian nunas tepuk tangan malah bisa nggih. Saking sia pitaken ni wau luar biasa niki.
titiang wau ngenter acara kadi niki kantun menawi yang ician galah niki mirip-mirip kadiring Bembuk Sastra Purnama Badrawada. Titiang talar alumni sakali kan ngeten. Nggih. Niki ring termin terakhir niki wenten ketiga. Wenten Pak Agus Budi Anyana, wenten Bu Wayan Sumitri talar igede pasak arimbawa. Saking Pak Agus Budi Anyana wenten pemargi tadi patut bisa. Nah, ini ke sapun api nih pemargi yang jadi pacang pemargi yang ajah-ajah agam aji sastra kinten. Nah, winter niki nentan Djinanda Sidante mantan kinten. Winter ring Bu Wayan Sumitri sapun api ngaktualisasi niki patah kadiwau nilai-nilai ring aji sastra ring tatua ring khususnya ring Djinanda Sidante ring pemargi-pemargi kauripan silih tunggilan nilai-nilai pendidikan. Pengintan niki wayah niki. Gede pas arimbawa wayah niki. Ampun menawi ampun lebang niki. Mewah titiang dan lontar Djinanda Sidante niki wahyu nepi karangan. Wah. Gawat nih gawat. Pertama pun kinten napi wenten pengelukun khusus ring pemargi Djinanda Sidante niki pengelukun aksara sanes mengkhusus ring Djinanda Sidante. Dulu sang beli. Hantukan niki termin terakhir titiang nulas talar closing statement napi wastanya nih kita nggih. Terus segala. Inggih, suksema kaping banget pisan puniki mantuk ring para jana sami sane mapitaken puniki malih niki nuwak-nuwak pisan puniki. Jakti-jakti nuwak puniki pitakennya nggih. Sane ka pertama niki Pak Agus Budi Anyana puniki wah kolega tiang dumun niki ring ring kampus puniki nggih. Naonen dados dosen taler titiang dumun. Dosen ragane niki ngajar. Nggih. Ngene nek pitaken bisa dadi kelawan patut niki pun napi ngene nek ritat kale ragen lebang sastra mantra utawi setios nyane nika pamakas nyane nelebang lontar Djinanda Sidante punika kinten. Punika talar maosang ndek maguru lan setios nyane kinten. Titiang sapuniki kinten. Ka pertama patut pisan puniki nggih. Ngane nindek bisa dadi kelawan patut punika kinten. Nah, titiang sampun maosang nika ring ajang iwau enten. Ritat kale ragana lebang puniki daging-daging sastra aksara jawat nika ring lontar Djinanda Sidante utawi lontar-lontar tutur sane tiosan. Djinanda Sidante maosang nika wenang madikse ngenten. Nggih, menang madikse ngenten. Nah, sane kabaos dikse nika kan ngane ndek penyucian diri ngenten kabaos. Nggih. Nah, ngane ndek penyucian diri puniki akeh wenten pamarginnyane. Silih sinunggil yaning mahasiswa sampun pastika pun upanayana dengan. Nggih. Nah, sane tiosan nika wenten pawintanan-pawintanan sane dados kemargiang enten. Nggih, yaning sisya ngenen para sisya sareng sami dados nika mawintan Saraswati. Nggih mawintan bunga kabaos. Nah, nika wajib sesungguhipun ngenten yaning Djinanda Sidante maosang nika wajib ngenten. Pawintanan nika sat make ngukab lawang mabersih ring sejeroning anggo sarira wau nincapang nalabang kaweruhan patut ampun nika ngenten. Yen maosang sekadi bisa dadi kelawan patut iwawu ngenten. Nah nganene ndek para sisya sareng sami ritat kala niki wau wenten pitaken talar saking guru pengajian punapi antuk ngenten. Nah nganene ndek sastra aksara punika talar ring Djinanda Sidante punika nika fleksibel pisan ngenten. Yen ning iraga makayun jagina lebang ngincepang patut nika nganggen guru enten patut iraga nika mawintan patut iraga nika madikse kabaos enten. Jawat nika pawintanan ngelinggihang aksara pawintanan Saraswati ngarauh pawintanan sane tiosan dasaguna napi nika luwere nika patut yen ning iraga kayun nelebang.
Yening iraga nike sewates iraga ngelimbakang nilai-nilai sane wenten ring jenana sidante kenten kasukseman nyane mangde iraga uning kenten nenten sapun napi kenten nenten mewinten kenten durus sampun margiang napi nike sane wenten ring jenana sidante ngane indek yoga aksara prayoga sandi napi nike luwere sane wenten nike dados. Sekadi mangkin ampun widya tulane mangkin iraga niki kan melik bagang daging-daging sastra aksara nah piye nika kasukseman sane wenten ring jenana sidante nika dados mangde lestari keilmuan nika kan mangde nenten terputus mangde nenten saya nical kan nabi male ab jagat sekadi mangkin kan nah napi nilai-nilai nika sane wenten rike nah patut nika kalimbakang ngane indek jenana sidante sampun pastikeun nika kaweruhan genten sidante nika pupulan nika kebaos side ante genten kesimpulan genten kesimpulan ngane indek paiketan sastra tatwa genten nika maosang indek kaweruhan maosang indek jenana genten nah kaweruhan napi sane wenten nah sane kebaos tejan sang yang atma pun api antuk nike ngawerdiang enten ring sejeroning angge sarire enten nah nike sane ka pertama nike nggih dados nike kemargiang nah ngane ndek meguru nah niki Mahanirwana Tantra maosang ya ningiraga labang memang sastra aksara tantra napi male mantra makute kenen ke bawah wenang nih ke nganggen guru nah, naring lontar tatwa talar wenten maosang sekadi sapuniki wenten sane ke bawah sastra tah ya wenten sane ke bawah guru tah wenten sane ke bawah watah genten taler iratu idodane kedadosang nika maguru sastra genten sastrana angin ulu sastrana angin guru dados napitan genten maulu sastra makantenan sarang sastra makantenan sarang dewa titiang pikayunan titiang nika penting membuat pisan nika kekayunin sampun genten guru tah nika akeh wenten guru rupake guru pengajian nang dosne napi malih guru pinake nabe siruning ngenyang dan benjang bungkuran yening sampun siap guru nika pasti pun hadir kan nggih nika sampun ngeten wenan ke bawah watah guru sane mau utama pisan manut lontar tatwa guru sane wenten ring jeroning nganggo sarira niraga niki sane ke bawah lontar tanpa tulis nika ngiring sarang-sarang rerah enten guru nika kedasaren untuk pemargi sane padet nah sane membuat pisan taler sesana nih puniki penting pisan sesana ritat kalau raga nelabang puniki patut membersih dumun nanduk pewintenan nika dados durus margiang yening makayun iraga nelabang yening nenten taler iraga nelabang nika kepatutan iraga mewinten terutama para sisya sarang sami puniki kewajib mewinten nabi malih niki wenten saking sastra Jawa kuno nika nyelahin lontar punika patut nika mewinten mewinten Saraswati nggih nika ka pertama pertanyaan pitaken sana ka pertama sampun genten patut nika kebaos yenten tanpa guru yenan manut geguritan Sucito Subudi nika nyungsang yenan kauh kaden kanginnya kaden kauh nah nika penting maguru nika nggih nah iratu idodane pasti pun uning ngan nika genten nah sampun genten yang pitaken kaping kalih puniki
Nggih, nilai-nilai muatan jenana Siddhanta sapunapi niki mengaktualisasikan genten. Nah niki nak anu niki mekilitan taler sarang pitaken sane kapertama puniki punapi antuk genten. Nggih, yening maosan lontar tadwe genten lontar dudur wenten kalih niki yang sisi boleh dikatakan sekali sapunika genten. Dua sisi puniki. Ngane indek kasukseman nyane ritat kali ragana lebang niki patut niki kedasare nantuk sesana pewintenan meguru waktre nika wenang nika. Nenten kedadosan nenten kemargiang nika genten. Meguru waktre mewinten nika pinaka dikse nika genten. Ke janana Siddhanta maosang sekadi sapunika. Nanging pitaken kaping kalih puniki membuat taler punapi nilai-nilainya nih genten. Agar bisa diaktualisasikan genten ring para sisya, para jana sami genten punapi niki nilai-nilainya genten. Nah jenana Siddhanta nika nilai-nilai sane preside ke aktualisasian nika makeh pisan. Nggih. Pertama nilai pendidikan nika wenten punapi antuk iraga ritat kalau meguru. Meguru sisya puniki genten. Sane kebawas meguru sisya en dalam konteks kekinian punika sampun pastike pun punapi para sisya separipolah sepertingkah puniki ritat kala nalabang sastra kaweruhan puniki ring universitas pun kenten ring peseraman ring sekolah-sekolah punapi antuk kenten. Nah, separitingkah separipolahnya nih. Saneka pertama yening kebawas dosen utawi guru nika harus jakti-jakti nika dimuliakan kena nen bawa segadi mangkin nika nenten dados ten nika kepasti kayang ampun nika dimuliakan dihormati kena ten purun nika lenggana kena maring guru pengajian ten dados nika ring jenana Siddhanta nika ten kedadosan kena sampun ngenten nilai tatwa akeh pasti ke wenten rika nggih nilai tatwa punapi antuk iraga uning ring kesukseman anggo sariran iraga niki maperagan sang yang atma punapi antuk ngemijilang kedasarin antuk yoga aksara punika kenten akeh nika Bu sane mitaken iwau kaping kali nika akeh nilai-nilainya nih dadosnya nah sane membuat pisan nilai-nilai punika nika pasti ke ampun nilai pendidikan wenten nilai tatwa wenten sampun kenten nilai upakara atau upacara pasti ke wenten nganun dikse nilai yoga apalagi nika wenten nilai kelepasan tapi malih kamoksan nika karena unteng nyane sesungguhnya cakepan lontar jenana Siddhanta nika mau sang indek kamoksan nika nggih bahwasa ngampun pitaken catur wipala nika catur wipala nika mewah bisa niraga nika jagingan tenang napi malih niras raya nika punapi antuk iraga niki ngeles genen sahananing iketan sane ngiket sariran niraga nika majantan maikatan taler majeng ring sang yang atmo ring sejero nganggo sarira punapi antuk nika ngeles genten indriya iraga niki dasendriya iraga niki genten nah nika mewah pisan nanging jenana Siddhanta mawasang malih harus mau usaha kan usaha telarapania kan nah usaha ritat kali raga ngambekang punapi pemargin ngelesang indriya niki ring sejero nganggo sarira nika ampun kebawas yoga kan nggih Arjuna Wiwaha talar mawasang sekadi sapunika punapi antuk iraga niki ngambekang yoga sat maka anggo sariran iraga niki nggih tempayan sane medaging air ya tempayan yang berisi air ya punapi antuk ngeningang toya sane wenten ring anggo sarira mangde sinah jenar galang
Nggih, lawat Sang Hyang Candra nika ring sejeroning nganggo sarira punapi antuk nika antuk yoga ngenten. Nggih. Nah nika sane kaping 3 Pasak Arimbawa puniki, wih niki pitaken wayah pisan puniki. Nggih minaban ampun pelaku niki ampurayang. Titiang durung sampai nika kadrike nggih. Nggih. Nah ngene Nek Jenana Sedanto puniki wahyu napi karangan nabi-nabi ngenten. Nggih, tidak mantan puniki nenten mantan puniki Jenana Sedanto mantan akeh niki tek-tek tatwa napi niki karangan gubahan atau napi. Yen kemana handok titiang ampura niki titiang ten jurusan filologi ngenten. Nenten taler jurusan sastra Jawa kuno dumun ngenten. Tetapi untuk kesenangan mantan titiang ngulik ngenten. Nah saneka baos naskah-naskah tatwa dawi cakapan-cakapan lontar tutur tatwa napi ini keluere sane sejenis. Nika karepte oleh pengawi-pengawi dumun sane sampun jenana nyane nika ngeluar pisan ngenten. Nggih. Sane kabaos yogi ngenten, sang meraga yogi ngenten. Sane sampun pasti ke jenana nyane nika sampun ageng nika sampun luar biasa menika yen baosan sekadi mangkin ngenten. Ampun tegeh pisan jenana nyane ngenten. Mersidayang ampun sang meraga yogi niki yen baos sekadi mangkin niki merekam kawruhan-kawruhan sane wenten ring akasa, ring luhur ring akasa. Manut sekadi teori kuantum di akasa yang tanpa batas niki kawruhan nika wenten. Tergantung mungkin semeton sareng sami mersidayang tan mendownload gentan bahasa sekadi mungkin. Nggih. Karena nak sastra pengetahuan ini ke manut lontar tutur nah nentan ical nih ke. Patah sekadi hukum energi ini kan abadi nih ke pengetahuan ini ke. Sang yang ngaji sastra ini ke. Mungkin ampun iriki raga niki mau sang lontar Jenana Sedanto samian niki merekam. Nggih. Terekam ampun sami dengan detail ring ruangan niki. Dados raga ring genah riki adi mau sang Jenana Sedanto pasti ke pendumunan wenten milik bagang riki. Ngane lontar-lontar sastra nabi malih pitaken wawu nika sami nika aksara ngelukun dumun genah niki pasti ke pen genah mau utama. Dipilih niki peseraman nika dumun ngeten tan mederbe taksu sagadi sapuniki ngeten. Genten. Nah nika direkam, di-download genan baos sekali mungkin. Sampun nika direkam dengan jenanonya tingkat jenano sane tinggi puniki. Ka-download wau nika kereke ketulis genten. Ring naskah-naskah utawi ring cakap-cakapan lontar. Genten wau keselahin malih hantuk penekun-penekun, praktisi-praktisi nabinya nika luwere genten. Nah, makanya iraga ring munggah ring lontar-lontar tatwa. Ritat kali iraga nelabang sastra sampun nang nenten bakti iraga ring Sang Hyang tiga jenana puniki. Pasti ke sana sampun weruh nganin indek sastra uning ampun sana ke bawah Sang Hyang tiga jenana. Sana ke bawah Sang Hyang tiga jenana ke pertama Sang Hyang siureke pina ke guru nih ke. Banyak mungkuran yang makayun iraga nelabang sastra maguru sarang betari yang guru nika utama bisa nika. Nggih nika Sang Hyang siwa guru reka nika ka pertama. Sampun kenten Sang Hyang Aji Saraswati. Pinaka wiwitaning sastra mantra. Nah piye nika luwere? Sane kaping 3 niki Sang Hyang Kawiswara kenten. Niki ampun para yogi sami sane merekam, sane ngereke, sane ngeripte sastra-sastra tutur niki ampun kebawa Sang Hyang Kawiswara kenten. Dadosne pupulan titiang punika Sang Kawiswara ritat kala ngeripte nenten sekedar karangan indah sambil mengayal nika den.
Nggih, Nabi malih mengarang sambil nyingak media sosial dem. Nika pasti ampun Sangyang Kawiswara utawi para Kawiswara Yogiswara nika ngelarang yoga nika. Yanten ngelarang yoga jenana dan pasti ampun presiden ngerekam. Nabi pengetahuan sanewenten ring medan kuantum, ring akasa tanpa batas. Ya, yang bos sekali mangkin bahasa spiritual modern yang menika mau sang medan kuantum lautan segala kemungkinan nika wenten punapi antuk iraga memanifestasikan nika mangde termanifest niki yang mewah ya dan kalau barat nika sedang belajar nika jero makanya titiang nika heran sareng barat kok bisa ya dan mensistematisasi iraga ring Bali nika ampun wenten medan kuantum ring naskah-naskah kedatmikan nika kebaos gambar angelayang nika. Windu rahasia muka rika ampun muatan-muatan lautan segala kemungkinan nika wenten. Rika ampun terhubung sang Yogiswara sareng nika panggihin ampun sami kewuruhan-kewuruhan api nika luwire kendan. Nah sampun genten sana kaping kalih versi makehan nah niki taler. Mau sang indik aksara, mau sang indik sastra, akeh persennya nih. Nabi mawinan sekali sapunika karena lontar-lontar punika, lontar-lontar tutur, tatwe, nggih. San Nabi malih sane kripto nika belakangan sane anyar ngenten. Nggih, dawuh niki ring media sosial nika nggih. Lontar Sundari Gamo punika cakepan Sundari Gamo nika wenten versi niki wenten versi kenten. Nah lontar-lontar sane karipte belakangan puniki nika akehan ke baos ning kemana hantuk titiang punika nika manual book nika. Patah ampun sekadi Pak Gede Pasak ampun. Niki kan praktisi misalnya. Ipun belajar jenana sidante saking lontar babon nyane eta ngenten. Sampun ngenten Pak Gede Pasak niki ritat kalau ngelarang yoga aksara, meraktekkan yoga aksara, wenten pengalaman-pengalaman sana metiosan. Nah pengalaman-pengalaman niki ampun kesurat gitu. Umpamin dasa aksara nika sang nika ring pepusuhan, ritat kalau Pak Gede Pasak nika nelebang. Ngemargiang utawi ngelarang yoga aksara, ternyata ring pepusuhan nika aksara bang, bisa aksara bang nika ripto suratan nika tulis. Akeh ampun versinya. Nah ini kena manual book kan berdasarkan pengalaman-pengalaman penekun praktisi kan. Makanya make ampun versinya nih. Tetapi yang ini ngampun iraga nelabang untangnya nih, dagingnya nih. Nike sepatutnya nih tan wenten istilahnya nike perbedaan versi. Sami nike terhubung, sami nike apa ikatan antara aksara satu dengan yang lainnya kan. Yening sampun telep. Nggih. Nah sane bawa sang titiang wau sen yening sampun telep iraga ngemargiang yoga aksara punika sastra jati dirga plute nika keniang rasan aksara nika keniang. Nah nika ampun rahasianya irika kenten. Bisa dasa aksara nika metiosan sekadi formulasi sane sampun memargi sang nika ring jantung bang nika ring hati bisa ten sekadi sapunika pemargine keniang ya. Nah nika singit pisan untuk ngayunin nika kebaos rahasia nika ampun tan wenang wiryang ya. Tan wenang nika istilahnya bahwa sekali mungkin diberitahukan kepada orang-orang pada umumnya enten nika tan dados. Nabi sana sampun ketelaba kekeniang untuk pengalaman secara langsung anu bawa jenana ke baos nika memang milik personal nika tendados nika ke wirayang iraga ngeniang niki lho ring niki pun api margiang ke anak nika durung mejantan ngeniang rasa makanya keguritan bajra dana rasa tamu mau sang diapin liu nawang lontar tuare ada tawang, walu yaning metekin bintang, enten. Uningnya cahak sare akeh, walu yaning metekin bintang nih kedidur langit oh niki bintang tengalo niki ani. Dan keniangan untuk rasa enten.
Nah, kalau ntar penugrahan dalam nike mau sang mantra utawi aksara satus cakep Allah dening sabda sekecap. Nabi nike sabda ingaran rasa. Rasa ring aksara niki ampun rerah enten. Jawat nike aksara nike metiosan ungguan-ungguannya nih. Telebang asiki sanejen kayunin sanejen nike wenten nyambung rasa nike telebang karena titiang miragi patah daler linggih sangyang wriastra ring tutur sangyang Aji Saraswati punika taler ring lontar tutur menadi jatmo nike metiosan nike ring uwun-uwunan ring ubun-ubun sedangkan di lontar tutur sangyang Aji Saraswati nike metiosan genahnya nih ya nggih. Nah, yaning sampun telep pasti kaya ngampun can mebinaan aksara niki. Pasti ke ampun ngeniang sane kebaos rasa aksara. Kenten nggih. Pak Gede Pasak nggih. Nah, dadosne ampura yang pisan meniki duaning kebandangan dak galah nganen ini titiang nyobiahang daging cakapan lontar jenana sidante nganen ini tutur base ampura yang pisan titiang nenten kemana hantuk yening nyobiahan ngangen bahasa Bali ngantos kenten tapi istilahnya nih paripurna kenten nggih wantah titiang gegelaran titiang wantah punggung tiwas puniki nenten uning punapi-punapi antuk maosang nanging wenten piteket sane titiang aturin iratu idodane sareng sami sane munggah ring jenana sidanta. Nah piteket nyane, sane kantenang titiang rita kala titiang nyarce niki daging lontar punike. Punapi jenike rita kala ngamargyang dharma kauripan, napi malih iraga ngeruruh sane kabaos dharma kepatian. Napi dharma kepatian nike mati nih punike, karena mati nih punike waluyaning lawat nike. Lawat suwung nika ke baos tan keni antuk iraga nika narke malih bidan rauh sang yamo dipati puniki jagi ketok palu niki enten nggih. Nah nganenin punika mati ni punika karena tan keni antuk iraga narke malih bidan dan uningin. Nah rikala iraga murip niki ampun iraga melajah mati. Melajah mati sane nabi kan dan cetujonnya nih, tetuaknya nih, untengnya nih. Kaweruhane punika. Kaweruhane punika sane kabaos jenana punika ampunane telabang. Kaweruhan nabi nika luwere nika sat maka angen titi pengancan sepat siku-siku. Mangda iraga niki benyang bungkuran ritat kale lawat mati nih kan pun nyih nahang ngangge iraga nike baos sekadi mangkin menyambut dengan kegembiraan mangdoten kasep tangkis kan. Nah keduluren andok napi nike kawruhan nike yang sampun iraga nelabang kawruhan napi malih nelebin kawruhan jenana sidante hidup kelawan mati nike urip kelawan pati nike asah beniraga ngantenang kan. Malih bidan ya pati ini kan ngerauhin siap ampun gendan menerima gendan karena ritar kali iraga nelabang kawruhan jenana sidante niki iraga niki ampun saat make melajain pun api mati sane patut gendan nike nggih. Nah niki mantan sane preside titiang nagingin ring widya dule ring warse sane mangkin minapte akeh kekirangan titiang ritar kali maosang jawat pepinah, jawat parilaksana, titiang wantah gegelaran punggung tiwas puniki nenten uning punapi-punapi nunas pengaksama pengampura pisan niki ring sejeroning redaya titiang puniki nggih. Galah nganene galah punika taler selanturnyane punapi-punapi pemargin widya dula puniki titiang suksrahang mangkin sareng pengenter baos titiang puniki sane metaksu pisan ide kentan nggih. Nggih. Terus suksema dahat. Betul. Tepuk tangan nemun ring narewa kedua. Ring ratu dudane dalam. Luar biasa. Asah niki pati uripe niki. Nggih, nggih.
Nggih, sampun akeh sawiyahan niki menawi acara plat merah niki paling suwe titiang memargi yang dados pengenter 3 jam niki memargi teu kerasa enten. Nggih. Titiang aturang susuma dahat ring ratu dedane sareng sami sane sampun sida nyarengin pemargi Widya Tula puniki sane taler sampun aktif micayang penampen, micayang pitaken, micayang napi wasanyane muter sastra puniki sane bawasang ring galais kadi mangkin. Jantan di tiang stan sida ngeringkes napi sane wau sampun dados publik bagan dumugi Sang Hyang Aji Saraswati sida metu malih maning urusan metu malih ngejero ring jerone sareng sami gitu balik kelama puniki. Jan nanging punika titiang muintan makudang-kudang rekomendasi menawi niki ring Pemprov Bali pinaka penyelenggara Widya Tula puniki sane wau metu saking pemargi Widya Tula puniki. Pertama sampun jantan pisan mangdo winten upaya sane real ngaktualisasi ini kan real nih. Utawi ngembahang ring laku napi saya dados swasta duwe sane mangken ke napi ke melinggih rika ring gedong Kirtia ring pusat dokumentasi kebudayaan Bali lan saya tios-tiosan. Jantan niki wenten makudang-kudang menawi niki keresahan bersama mangda wenten sastra niki nitya rupa mangda wenten mengalih mediakan susah-susah sane wenten ring jagat Bali puniki. Santukan niki akeh wau punapi antuk ring para jana sane sampun kantun anom-anom sane kantun alit-alit puniki sida ngunduh sarin rasa sastra sane wenten sane pingit punika. Nah punapi programnya ini durus menawi dados laporan ke pimpinan gitu. Hapu 3 niki talar menawi wenten mangda program nyelehin makudang-kudang sastra punika. Minabang titiang sami niki wenten keresahan sapun nakpi wenten sami napi malih pertanyaan sane paling ungkur niki pitakan sane pungkur wenten versi-versi. Aksara niki sastra puniki wenten ABCDE sampai Z sampai aksen dan seterusnya. Sapunapi antuk wenten makudang-kudang pemargi nyelehin sastra duwe menawi wenten keresahan bersama niki sastra punika mangda sane ke konsumsi masyarakat nika yang sampun keselehin kinten. Menawi kajian filologi penting pisan niki pemargian kinten. Nah, sane kaping ngungkur niki refleksi sinarengan tur maning ring titiang terutama niki pinaka silih tunggil pengayah ring batur titiang ring puruluna batur sapunapi antuk menawi pemerintah taler sida nyokong pura-pura duwe mangda nenten dados genah ritual manten. Sapunapi antuk kebenjang pungkur pura-pura punika nenten dados genah pura-pura kinten. Tapi dados genah malih ngelimbakang pemargi susasaan ngetehang pemargi aksara-aksara punika. Menawi wenten program-program kebenjang pungkur program Dharma Wacana nyabran upacara agung pilih-pilih menten sida program-program pertaman menawi sida kelaporan ring pimpinan. Nah nika menawi sane sida titiang napi ringkas akide ini rekomendasi ke sang guru wisesa sane meduwe anggaran sane meduwe napi wase program kebenjang pungkur sida ngelimbakang bahasa aksara muas sastra Bali puniki. Menawi titiang niki sampun becik pisan pemargi duit taler respon saking ide ratu dan sareng sami sane rauh ring sane mangken sang para sujana para sarjana sampun becik pisan. Ledangan ketika titiang enter pemargi Widya Tula niki wenten bahasa itu enten manut ing jero ati ring ratu dan sareng sami ledangan pisan kirang langkung untuk titiang patah talering narawakya wenten cauh titiang ledang pisan niki wantah ngetahang napi wase pemargi dumugi ring galah-galah kepungkuran titiang sida matemu malih magendu wirasa ring ratu dan sareng sami. Wantah munika sida titiang sidang enterang kirang luput antuk titiang sugeng pampura Widya Tula puniki titiang sedap antuk parama santi. Om santi 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 om. Galah walian titiang. Nggih matur suksema ring pengenter jero Eriadi talar narawaki Bapak Ketut Sandika dados durus ring genah jagi foto bersama sareng pamilat makasami inggih durusa.
Para pamilat maka sami durus mangdeng rapat ring tengah. Jagi sarang-sarang foto bersama narawaki nalar pengenter. Durus sana ring ungkur maju ke depan dados foto bersama nggih. Ida Dani lungsur titiang mandeleda ngadeg. Dados ngerapat ring tengah, ring sisi tengah. Mangde masuk frame foto bersama. Sane kariring ungkur dados kajeng. Dados ngerapat ke tengah maling nggih. Nggih indik foto bersama jagi laja titiang ring hitungan ketiga. Siki, sampun? Dados ke tengah malih Bapak? Nggih. Sane ring ungkur dados maju malih gede. Nggih dados. Inggih, siki kalih 3. Malih pisan, siki kalih 3. Inggih matur suksema. Seusan foto bersama puniki maka cina pupet sampun sepuluh palining acara reng rahinane mangkin. Suksema aturan titiang reng sepengrauh ratu direne sarang sami. Talar nenten lali titiang ngelungsur agung rena sinampura. Atur uning ayang titiang. Ring para pamilat sana iwau sampun ngodar pitaken durus mangdo nyujur meja panitia ring sisi kaler jagi ngambil door prize. Malih pisan atur uning ayang titiang ring para pamilat sana iwau sampun ngodar pitaken durus mangdo nyujur meja panitia sana wenten ring sisi kaler jagi ngambil door prize. Bagi Bapak Ibu peserta yang tadi sudah bertanya pada sesi diskusi, disilakan untuk mengambil hadiah door prize yang sudah disiapkan di meja panitia di sisi utara ruangan ini. Matur suksema. Inggih muali tunas titiang ring para pemilat sana iwau sampun ngewedar piteken. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, durus ngambil hadiah door prize druene ring sisi kaler meja panitia wenten ring ruangan puniki. Matur suksema.